awrade ene ne trene kane na dia ka nyina da wo de beka ye ho ewo dwumadie we eso melima hakotani but the damu ekutana mountains do not meet but people do eno tinipa bia be hye no wiase abrabom bia no na wahwani ye efrise asase we eyekurukruwa etwa no ho ne twa no ho abribia ekoso esabesi nachi enti wona wofo a uhu wo mo no wona omo a wofo a uhu wo no saa na usane so a saafo no a na obehia wo mo ewo ewiase abrabom orofo water is life indeed water is life enu nso eso densu se menka kiro asemi nkiro eso densu se ye wo no wo chimemu nanso wansene ho onantefo sen na wasna sem na wo prosi kwanso eso densu se menka kiro se akwantuo animu ensem woni bremu nsuo na esisuo nanso breche ne breche enkwanta edem eduru babi na wo pemu so densu ene se menka sa asem wei emfa enkyerɛw ene anwumre dwumadie obato omna samu akwa sa ena the nation cycle of alumba wa jinadwa ohne yire maame yaboa akua asuama bronya waya abrewatia obetene ka ewo dwumadie we eso wodafo meka asem bia che ona anwumre fa bo okotodwem na ebetumi aboa wo ewiase abrabo mu anya asem ketwa na meka che ose ewiase abrabo na ye bono obi emmoma obi abrabo na ye bono obi emmoma obi eno ntino eduru babia sinkete na bo ho so ewo wiase abrabom abrabono obi emmoma obi eno ntina meka che ona anwumre se bo ho so na hyew ho den ewo wiase abrabom na jai mama se dada se no na eno entumi emwa ewo wiase abrabom ha eno nti asema meka che odede bi se abrabono obi ma wo mo obi life is how you make it wabra enkasa ene de wan kasa wabo eno ntino ena anwumre ma asem ketua bi ameka che odede bi se ewo se wo show sapom so na wo show ho den se de beya abrabono emiti wono emfa woni ntu obi so saa na emfa woni ntu maame so na papa so unwia bi a wa show bono fine eba eye nemmom susufo woni to dasani so na nipa ebetumi adinhwamo show ho den na boko wanim na show esinketem ewo wiase abrabomu na so bo ho so a se na krupo twedi ampo no bo ho no eye dan ya wo ma uni di wo kira no pa eye dan ya enanodwi obejo nkwa afrizem eno ntino life is how you make it etiyiro ho na bo bra said ye be ya dachi ankwa mabi no oso obetumi aye somebody the nation sanka bibia boko de obozo be mawrade ayade enanso ye hunu han foforo ntini aye kan se inhira enka oboade ewo ne dom ne bambo stronko sebe yaye bone chengofo bia waku enso yeda so wonkwa nti se yaye tiasese ya privilege bi ne another chapter na obi sade amaya brabo se yebetoto ye ne mayi efrisad boyefo wo kura wo se wompe ufozo yesa so na eja se yo dwoso wotie dimade otompaboa obi mo na betima me se me chia na nimre na go so ma hena na akwasi bo so mprotumfo betwani anadwen so ono so me manajo ndo vozo na de ebeyere na ebe ensem wo fi ha nso so achese na ebeyere ne omra samo bibia boko de ofosho be ma bibia boko edita na ha me nso ofosho nyankopon edita na nse na ni sound too much minim na dom de na oje free wo ade bi na wo kan ho asem na sad makase majani fi edita kwaku asante ekwa wode me force na marriage na so watata utu marriage free because only ni wo bibi cha na na no nkate na me toye na me man na o si ma cha sisi no if you no what time is beto sambi nkate bowie so na so no sabe mama mo nyesa mpabo bi so ba na me hu say na lie wato so wato efe ba de tampa bo ana ka se efe no fa man to ato izamena mo flow onu ni won't me chance so nka hwe oni microphone ovo so bia boko
Court to Samson the proper. Court to God, I've had a bread. I'm from court, I've had my bread. Now, some matters as I just as what the other court. I just said, I just said, just said you so. You so, I know, just said, yeah, this is when they be a baby. And that's why you push your country number. Yanko, I just have a baby. I chow. And then I couldn't preach actually. Hey, I want to preach. I just say, will you cook? You're not a hatchet. I read you on such a born up and down white pa. Ever go down. And that ever go. I'm a job free. A job at you, but Papa baby will be a macho. Namancha macha Jeffrey, a job free, and a macho ball. Or watch town, Baba Papa, slipper. Okay. And the sandal shoe. Or you should to have a Italy. When you was an Babo, you to a you be fabi quabuchi. I'm real because oh, yeah, the breme. Na menchaya dofonia te wibo. We born a year friend say national. Intending catch a baby. I'm a mencha could use space. Could use space. Okay, no channel. Me don't on the meno. Minim their minds who feel what to me frame. And of us when you're many at the okay. In so good, dear best say. More mutuka no more because baby will be doing so not to baby and if you tracy. I drop a baby. I could be a no to but now the mamene. Yabush and Fako do Jojo. Of us, okay. The nation's uncle. What were you dear? The class after me second do to me. I need room, yeah. Emerson officer, because I'm more in here. Not me, so I can't just say the Libya. I can see now about her mamma. And I'm a say, Obaka just said the Libya. Sabi would ye. Oteju Medino. And you're China, I want to be a TV. I'm the other one went into TV. Nothing in Papa made in him. Made in on 1/2. Oh, that could be just say. Yeah. So quite just say. Okay, Yadia Futu Samno Eba na medical catcher we are smiling saying you'll be an Sabia Kusabia Nyado. Penny Pawoni Fia obetumi atunefo no afa bia bo nko todwem na wode abobra agesa Sompa Asem Mpe Nipa enwumire biada akwanya no ba ema yetumi de afutusem e de brewi asema nyina se de bia obefa bi na wode abobra orofo afutusem a emede ebra won opa ne menya adwene opa agyae na afutusem a mede ebra won se eduru ba bia yesusu fa asem ho eduru baby a ensem bi wo ho a yesusu fa wo hu ekonum eduru baby a nyonko a se wonko a na eduru baby a sem fa ho na eye wo ya eno ti potokasa no eka no say when you care too much you will be treated as a fool because they think you can't live without them. When you care too much you'll be treated as a fool. Or for duru baby asem bi wo na se wo fa ho. Enyoma bi wo ho na se ne wakoma nhia na se udi ho abobo a. Eduru baby na enyoma bi wo na pese udi akire pia. Ya ne mpempi no omanfofu se wagimi. Na wujimi no akasa wagimi no ya na amanfofu se emposi wo muni ho kura no awankasa wiase abrabon wankasa untumi emmo. Anu ti na meka chiro dede bi se fan dia sembi wo eso ofa ho de na so sembi wo ho eduru baby a bunua efa gu wasum na tru wani efa firi so eduru baby a o papa yo binti eduru baby a se de o si fani pa ho nti eduru baby a obu ade mani pa binti eduru baby a hu nipa se de o si kutu nti no ya na amanfo bi fu se wagimi eno na meka chiro wo se ensembi wo ho eduru baby a yesusu fa wo konum na sayo no bam na ote ho firi ho a eho de omuntumi kan chiro so wagimi eno te eduru baby a people will take your leniency to be your weakness. Amafo say we are very linear akwa de wo ye akwa we de say de wo si bre ne ho ase no eduru baby ase wan pagya ho kakra o manfo no bi kura befu say akwa we kura de wo ye taba
akwawe kura de sɛ de wosi ye kura de ni sinto ene ho eno ntino meka tso de bi sɛ anwoma bi wo asusu fa wo kodi akire anwoma bi wo ya asusu ma ne mfa wo ho na sɛ wo yɛ saa yo no a obi antumi nka nkyɛw so wagimi na empokura no o ka nkyɛw sɛ eye wo sinto eno ti meka kyerɛ wo sɛ asɛm bi asi na mpokura yeyi wadanse no asɛm bi asi ne aka kyerɛ wo sɛ na wo ho no ntino orofo me ka kyerɛ wo sɛ eduru baabi atwi wani efiri sɛ dodo no anim sɛ Oforisuo Aboagye de ye eni akwa de ebusa no de a emu nukure nyina wo bɛka o amanfo bɛka sɛ wo yɛ taba efiri sɛ ye nukure bia na ɛso ka eno ti me ka kyerɛ wo sɛ wo manfo nim sɛ wo yɛ very linear akwa de wo yɛ akwa de sɛ de tie bia na obetumi aya amawo akwa de sɛ de tie bia na obetumi akwa anim akwa de sɛ de tie bia na obetumi ama watumi anya dibre no me ka kyerɛ wo sɛ ombefu sɛ ɛhɔ no ɛyɛ usinto enso na opapa na wo yo eno ti afutu sɛm amede ma odede bia na anwumire sɛ eduru babia yes pagya ho kakra bo ho so kakra yes susu yete bo ɛwɔ babia wotie sɛ sayo bam na sɛ opusu ho kakra sɛ sayo bam na sɛ owoso ho kakra ɔmanfo so behu sɛ debi akwa we di wonyimi yu enye ne sinto no na nso so no enipa enopɛ wɔn asɛm bedru baabi wadwene bɛkye so openi pa na asɛm enso so no na wo se wo yɛ kwasiampani ana wo yɛ jimfuo eno na meka cho se ene bo so kakra ewo faako a wote bo so kakra ewo abusuan mu na waye tebo dodo wo tebo na wo ye no omanfo firi se wo ye jimfuo eno tine na me pai jimi no dia firi wo so se wo so kakra amanfo bi so behum se wa ma homene so ewo kurom ho wa ma homene so ewo adwumam ho wa ma homene so ewo abusuanim sayo no ntino dodo no a ni onom de hwe wo no wo mo be chenji na ni ndane a ombo se wo so wo ye nyansafo sayo bamu a faako a wote no wo so betumi atena se na omanfo bi so de wo nsem aba amodi ama wo mo amanfo so behunu se unya jimfo na mmom usinto no na wo mmereyɔ no enye saa na wote na mmom adasa na apena asem eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo omna samoa Oforisuo ya dashi enche yetifo na Promotional bebia obi na na wadaro ma mechiawo mamencha bema kuma wuma hene bebia obi na mencha na bo amakwabi beposo man hene na bebia obi me ame papa japoku bema so bebia obi amechiawo Oforisuo ekwe de nanka sofu penny na ne bompa ma me de bia sofu jima crisis life lobito on family agro ne sofu atwu onse adwuma nde bia no sese iwura mu ne ade pa bonke sepa ti adomo me sopa Oforisuo adomo me sopa se won ka ton so da me de ana transfer yen ka ton so ne togo abakeke so ofia okay ofia Oforisuo onsam no wo de abetu dwa na no oden na enne me mefa no ma bi mienu na mabone tofa Oforisuo ne say enne ye tufu ama obi biara maka se du sa time ne wenti ha na wo say we afa me koku enne da no chene family e ma me afede ya bre du me bi atiefutu kaka ne fa ba obra Oforisuo nim be bia me pesa me kan se wo ye bema de bia me mfa ne se otebro no so a nye bibia na se se ode wo jim onwe ya ye beka se be wo ye jibefo asema American nipa bi nim mema bi nim sa de no nkomo bi okura na bema fo anu ntumbi bema bi ne yire adamfo ba ne nche omo business asema omo ka na no dem misro do me be respect ho kakra Oforisuo bro no a wote so no do me be amanipa wo bro no so ho ye fa insan chance no mo ba o manimu a wanimu a obi abre ne ho ase awo kwa be so obi wo sika woni animunyam obi woni munyam woni sika ni emu sese sa no ma no ni nyina na de he pa na eye wo character obeye
Of course, will be nisika, but you respect your cousin where Cotono because of the way we saw Brandon and Wafa, our Brono, so and no grow team. And you said, be a Jimmy, our quite be so. But a normal be honoma, said Walker, Craman will be put, but okay, one day they were boon energy. A dream may be a young said Walker. Never be an of us will be home. Nasa one of the dem. Obi wa of us will be otimi kontokwa wo bronso ne oba kontokwa e de nsa bɔ sere ho wo de me kwaba na obete yet bibia se oba na we busu akwa gina etimi frɛ edu me bia ye ho nyansani kakra me mu kakra na ma wi ono fosuo edu me bia show love kyerɛ wo yere se wo do yere mfantete ofosuo wo do kura mfantete ade a wo pɛ na wo pɛ nipa bia ya omo sa de no omo nim nenso fosuo edumre bia no ya no monyo no homonyo no ese wo pese wo mpe se oti se oche ma okra ni nye ma nipa bi hu de we ya osite e bia no obi ka bibi sa kwa we one day hu ne yire ni mu an wa mu na ma na nim nyina wone ne yire ni agroda esu ni magrodi pa ba bia wo di sie ofosuo dumre bi ho a ma ono ma mpie ni hu se ofosuo be ma oye fan guy na you show ni bibia sansa fa de a do me bi o de kire ofoso broni a wote so no ma yehu nipa kura wo ye ma o sha ne bi mpie ni nya wo se bi ye ka wo nsam se papa we bra we on Mpe Nipa dabi nye nipa na umpe but Mpe Nipa na mo be hu kwan a obefa so a obecha wiase ana obro no so nipa bebre nim sa de no onimade ne pa ye pan so aka hye. Okay. When you quire first, you can such a baba to him. A gentleman cast as him was a dear be a woman piano, manipie, Fosso manipie, nemo a pia, and pia the quasso, your friend him young boo, and for my nessa be a 7 predresser. What Jimmy? When you mean? Okay, I will wait here. Of also be my medicine, or share trust anymore, or say on Yankopon, and Pempina, Nayana, or Dom, Ahobrasia for. Na ahanta for de eya obre won no mase enti nipa bia no so pese wonya nkankro enya mpuntuo enya gina bia papa bi ejina so wa abrabom a ewasa wo ma ahobrase edi hini ewo wankasa wa abrabo ene wasetene mu na empempi na no fo so bema se obre wo ho asesa ya na nkofo bi take advantage ewiaso we no entasukokko ewo bi enu mu nso no eya na ye gyan na ye tifufuo efise no ena ye beto ye ntete ye mapaya ye de ma ye wo fie ntete ye mapaya ye di nipa bi mpanyimfo achi ye nya ne nte no eya etwafata se ye janta sukokko no ewo yankasa ye numu na ye tifufuo no ma ne pie ewo se to da bi a wo kire suban pedi ewo wadwuma mu baby a wo som wo fiefo ene wonu anu mo bo apam ewo mpotam wo nyina no utimi kire obuo ni ahobrase edema wonu but it doesn't mean say wo mre anase no eyi ahobrase empepi na ya na enipa dodo na mistake wo bia obre ne ho ase obi a oye flexibility obi a on kire ne ho obi a ogo ne nsem ogo ne ho manipa okotokoto no eya na one man mistake that person to be say what na ho omre te say sentiment fasa kwan wo say so a ena bia metimi no of also be ma enso hye bia ne ho afa nipa da enso nwunu ena ya na efa nipa na ewiase wo we ne yase woto ohufo nso so a opam ohufo a eya woto ne be ma ewiase ye kan yiri bi ne wanti aya ye kan yiraba wonsam ya din pin nso so a ena ya na ye bumu eno nte no sa wan hweye na enipa bia wo ne wo adwumam esanse onkasa esanse obuade esanse wanya ntete ye papa efri na hyasia ye de nyamesoma tete ne nte no ufri se bia se ontimi nkasa bi nsemu a enye emfa nkyere wonte no obefa se ne metiatia no meye ni se menka ma adwuna kyere na dakope afede wose yoi na de besie no na asi aponkyere ni wewe no o chenso ma waje wo entire to bia wan hwa de won pesa wo betie no afi na wo te edi free nipa no ho ebe shock sometimes ya na unya ahodwiri sei se nipa smesi na o yesi ntokwa bebele o hoye de kofoforo nipa bia won kasa enso no enipa na efisa o ye nsuonyuno na nsuonyuno we no eno so ena ya na etimi fa nipa nti no ofoso be ma ya da bia me ka say me flexibility no ya wo hu no and taking it as a sign of weakness
me meekness no and taking as a sign of weakness. So I hear me nam hodin dia me nim said de si kasa den so pa me wabufuo party said de Nyankopon bo obi ano wode abufuo hye ni mu saa so obi a wo tie me no owo abufuo pa wo ni mu owo ntete yatena kurokuma mu da yatena kurokese mu da ya nante da ena yafa yaw yafa odemu yafa de anwunu mu nte no ewiase enye de wanyini nko a ena sabie so wo hu wiase nyina asi evi say yaw bi wo ho akwada bi wo ho a wafam sa panyin no esansa na ne fie yentiri wo amfa sa yaw ni mu ablabodum na bia nipa bi wo ho a yenya akwanya ne wonum anante yesua ne ma bia firi wonum nsem anase yesu yafa ho kire bi mu pente no ama yesua de ehu nyansasam ewo ablabom nte no ensem bi wo ho fo so be ma eya na ye de tenetene ya blabo fi se ne asie no ye hu bi na eya enti obi komu sana ni ye Philippe e de ma se ni pakro no eto de hu se wo se ye bre ye ho ase after all ni pa ye den kede cho be ma krampo no won koye eja bi okrampo na obre na wotete ma me ye bo asia ma ne ni nuanom no ene won koye afedie be biem wan biem eye Nyankopon ko fo so be menti da bia me ka se e wo se ni panya ahobrase na wotena se but sometimes o ye honho pi na yes o ya wan hwa e do se kan be dwananka wan hwe ne ye yiwa iboni bi no wan kasa ho a ye yu no wan kasa no ye yiwa iboni be se utwa sweat pa ma oti no e da tratra so ne akosi upon ana se bibibia ataka njo bi a chiente no ye ka kire wo bi a wo tie ye se so no wo yirete so no ku te wo ma wo ne wonom tie akwada ne bu na so no fi se de o ya haja no wono na wo de wusuro ne de America kire e wo se wusuro nipa na wo ye dindin no bisa da obeka ne ho no wo be hu no ho wan hwa beka sa akola we ne de wo kan nsem kire me ye ma good treatment e fama obia ye treat nipa nyina ye Bible say Paul was say kebe ya munye nipa nyina ye enne betimi aboa ye ama ye nyina no yetimi akoye nim ama asomdwe boa so no yato akoso anom anu ntiro fo so be ma medimidi esi na maka chi obi ahuso obi ye din a enkasa wo mre nyesa enete wohwe ye wo ho a ebetimi aboa wankaso fo so medase okay eno tie fa ho pia ya na dodo no fu se wagimi the nation's anchor Fozo be ma bradi Nyankopon hira wonan so ewo afutusem kakraka watam de aba se ya tusufa hoje manfo nsem mitini ye tusufa hoje manfo nsem Europe nso tumfo se tu nyamekasi otie dumade bi agya won kwaso na machia eye kenchide abusuan panyini ene nananom atena nkonya nyina mechia wo mo na me maame ani tawote wo dumade no na machia senior contractor Kofijo oni Mr. Yaw Aboagye omo obi arade nshom no nyom kase ena futusam no nkomo tiawa bi a edie ne se aya susufa ho ehyem nkofo ensem vozo asem no open head say na eye ketua bi but ensem wom me mani Fred ye minimo obi a police fo achi ne se wo kromfo na innocent abrante bi a yenyina yenim no mantem so mpe no ho asem aka no hotam se akoyo nkwan achi na mebo ni bi ada ye nsa ka no dimirika kopa ni suma ne wuri akromfo no ewura ne mu wie no odan na nia no so me no nyina ko wi ade ya chi ne ya nchi tu bebo mbio police fo de ne chom uyi hu ano wo he ye de ne ko gina court e ma court adaka mu ko gina ye no abrante ze still woni ne wi a ujafu su wo ka no hu be bi enye yie wo se me ni ne wi a ofoso de me ni ne wi a na ye jeri wo mu 30 years ya mi kurum ofoso jeri 30 years wo ma abrante ne ko de mu 10 years afena na abrante ne ye ne mobo ansan wo pa mu aka se wo de ntro na to se de osi bo na hye no ne no kura be de na aban na je di eno ne ma mo ko fale aye pi ame asa ko su bi ansan na ye ji atum so kesi na ti asori sa me ko ji mpatade wo wan wo nipa nanka na brabo watoto ni ya wonya asem da ode ne ho ko foreign ko fo nsem nti no wakọ afiase 10 years ko mbepu obi kura ne mfa ne nko edimi se dan na ni kirem di tumefo ka kirem se enya asem bia ana ye de ye ho fole nti me up to ne metise mu nyina mu ye yo wa bondia obi a be pie me na me last person mu ko na hwe anyamo na maba e wo yo obi wa mi ntumi ka nko ho because e ni hwe de mama brabo so obi ye tie no obi be wuzi achekromfo da no dimdike sanea pia kopedie ho na service buro be nko na abebo no mo mugina oni ntimi monesa
and into the home to a sign. A dear fair for 2 7 years, so I can't you nipa be a set. She's a far falling off once and water. Opinion the year aircom, or when you are some 1 episode could you more chain you deep for. Ombe nansa nennan ombe kodwa atoa ombe ba bepo omoche odone be so na fe untimi nka so mu ba ko ho ti yesu fa ho falling kofo nsemu be ma wakwa aware ukọ ene se wasi didi we yira tema onde ya ne ba no no ahyewa because oya wo yire ndi ekoka bi ati asew etam kan wo be kofie se ba ye be gina tumba na wo asew ye nyu ntum biem enu nti no kwoto ne sa o yire ba fia no ahye ne nkwan susu fa ho wura o mu nsemu e honye wo case Oba wa kofi aware wo se de osi ni nkuma afo ye susu fa ho wura mu o wo be suja wa mehwe nkwam wo du ho wura na tam kan be yi wa mase ne Judas yi Yesu man no wo ba dwene ho awo nti ase me pa cha wasom de ye kunu na wo ba ne nje no obo akọ maka mo hwe o kama ho na hwe omunya asem ho nka wasem ho ye de to anima wo se menene be kasa eno ne wo nkomo susu fa wa no falling kofo nsemu na mi gina ha mi hu ye pe echina nko ne yetwena bo so ne odi koto akoni aba na ese ne mere ne wodu ne hu se pam but ne ya wo kan se kwabra na be fa e de atu ana mo ye program yes susufa an fole killer bi oti area case ni si ni woni ho but akra na bebo na mane ne nko ade killer pia akọkire se ha nyina no eye authority okoya na tuo kan no nangu di stop one sema kundoko bi abi edu ntimi nkuno eda wode ne ho kofole obi asem emfo no saa da no ana ni nuro nyina ateko ya yatuni e kan no enti asema ya na emma wache no mpanyisi ya mane de ne a etomre bi wa abrabom a unu asem bi abuna ni gie mesese madane Aboagye na mo mi yimani ho a mi hwe obi emo semetuma ni hwesa won wa ya ade we ya me sa me hwe obi em ne bia bonte aka sese de me hwe we de em seme na makoka edi Aboagye na mo ade ohunu no abu anitie no watwi nani no wakana ma ye hu dede saa nanso ewie ne ase yenkobuza sade ye hya ase nyina okra betima kire mu okana ma ni evidence ko hu ye no ye dede ma wugya ye nto antwahwe anto bo okra de wode nani twa se camera gu ho no abu anitie na base yenko chichiri ma na abonso wo ba nyina ohunu na tade ye hye wo enti tomre bi enkofo nsem no ani die kwa so tie anumira yesu fa wo ho foli na minsha Orofo enutino sa donhwiri yenko enhoma ne so na eduru babia sede obesi amansem afa ho no sede obesi abre wo ho ase no sede obesi akoma afoforo no ya na manfofu se wagimiu eno na yeka ho asem ena anwumre 0554931931 0554931931 0548931931 hello Oforisuo be me ye wo party accuse me se should kwa ni ya chensu mama nso ura masa drink water otherwise papa ya misirawo mama ntia aja 1 or se should kwa na kaba so papa hususu ma se yesu su ni ma na bosio ene maputuo no ne chatefu na yere bia no de twatwo no seven penny for se pupulepu penny pu apuni bi na bode se yikwa Yabe yo pennipu wo wiase omu ne ho ofise wo ye pennini nti ade ya woni akora di woni se nye se na pennini no woni anya akora di yo ni pedi wo wiase wa sabofra sabofra na juma ma no ofise ni se wo bi nti omu omu fo mo nya hwe nsoso tapo ntinani a ode wo ebia na otia no ebia udi na tem won se nipam abrante ndi wa tembi wo si omu are akisimi ni makrao okay hello Hello? Hello? Okay. Hello? Okay. Yay! Okay. Yay! I hear it. 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 Lele. Jatro. Me no be actually. Nigeria no but na so police are here there. Ne ho den sa kwaba. Yes. I got contribution no. I think me baby son no. Oba, na me check up the this the line church. If you are saying na, na go and so. I'm telling you big affair ni to be secretary. Because I'm say every same year no to be ado you know. Oh. Hello? Hello?
Hello. Baby afre udin. Aniti Fosu. Pizarro. Fosu Pizarro, me do Kinkers, Golden Tide Barbering Shop, Police Station, and Chepe. Okay. Now, Fosu, and then so from you in the Macabum. So, do baby, Obi, I am Pimpia, with the Odi idea dinner now, I am Shahano. Yani drew baby, a fancy said, answer. What Jimmy? Then Shiana, yes, and it's your name of an officer. Drew baby, and walk a count, when you say, as soon as you know, I would at the end, our tea now. Now, what's your so far, shank conference mu? Baby, I come. Now, I'm no penny design. Now, penny now, any maybe on the year of any TH. And you about for an mobile, or say, hey, as soon as you and Judy, I am going to be information. I want the war, I am different. You are me, you be some say you could be in a movie, and I'm sure that the new wood. Nazo sono sabe na sabe ni koso. Eti kamino me hu shemu na me ya sema na me ma chire nsemu na me chire mu a. Sabe ro pan inu di man didi. E ka sa chance na nkahire me. Fo so yen so fi an won sem conference mu. Mo so Pizarro Kinkers Macau. No, okay, hello. Hello. Baby afre udin. Nyame adomo na so e. No, okay, hello. Hey, Papa, Oforisuo, Berema, Otobrose. Ke edu gas oven papa. Nipa ira yemodu ya o. Nipa ira yemodu ya o. Kacho akinere se ende ya yenia wise. Kacho akinere se yenia. Bepacho ya Sompa 93.1 FM. Facebook ubenye na TV nso ya so. Papa na option about yourself from wa. Ayese Yesu asuafo na mo baako. Na sam ketua kora. Papa omna samwa berema. Papa mafio pa. Na amobase de mo kaye. Obre ho ase do bia eboa papa. Nyina nkeke ho eyire ne kunu titio ye bre ho ase ne kokko enimu a kini so bibia betimi ayekaba me ama falumba ba pani ma feo ya menka mo ba Fosu baba yo ke Edu gas oven no hello baby afre udin. Pani pa yetio blessing asamua. No, okay, yetio. Ana ya mukano rusa pana ai bisura se rikini suwa jindi suwa ana ubiri misebe ya msebsebio ebi ya wodi ase hello. Hello, Fosu Bema. Ye, baby, afre udin. Christ as in town wa pampu na. Sum. The nyamre she do kidia po nyame ase so de menso acheye. Na me dia bribia ya na me sem patente de mamo. Cha bribia mu bitini enye futi na mo dia ba na yen su dia ba ba na nyi dia mo dia ba so no so no mu bi pa. Fosu du tandia. Ese tinsetiki kira yen ko ku ye. Ibi kan bia he ba bia ufure. Me nyama bi ho no ado ma fa ko pole. O se dia mo kano. Ibi be ti no fa ko pole bi wa sem. Ye ni pa na odi na asem no kra ni dia bi dia ne no na wo ado ho ko pole ye no. O no o wa ka ku nyama ne. Ibi se dia mo kano nyami shira mo pa na ubi anti se kiteni na ono so pa mo ne bra na abo yi na. Nyami shira mo no nka mo ho abi ya. Hello. Yeah, baby, I'm free. My just so bapa. Yes, you. Hello, last caller. Hello. Hello. Baby, I'm free with you.
Okay, so ma frame kwabna abro kwa mikasa Ethiopia. Okay. Ora kupe. Yeti. Sumu. Yetinya ntonde na waji. Awe na yawa bie. Na se uyiwe ni anu bi se afawfo. Nsuente sa na emu bibintia. Hey, nimpa se mo to su. Sẹ́mu ẹ̀fà ògùn tó lọ́wọ́ ọ̀fọ̀lẹ́ na ó kò ní àmàlẹ́ ti sẹ́sẹ́ ní ọ̀fọ̀ ní à wọ́n akọ̀tí o ẹ̀kyinà wọ́n akọ̀dẹ́ fi ẹ̀sìn yẹ pẹ́ẹ́sẹ̀ wọ́n gbé ní wàhálà sí kí wọ́n ẹ̀dẹ́ ẹ̀ka ẹ̀kí ẹ̀yìnbẹ̀rẹ̀ yẹn fẹ́ fún mi ìtú yẹn ho fún na yẹ fi yẹn ho nfi yẹn ma sáà náà ẹ̀yẹ nù. Okay, ẹnu tí ẹ náà futu sẹ́mu a yẹ de brẹ̀ wọ́n no ẹ̀yẹ tiẹtiẹtiẹtiẹ. Eduru babia susuman sembi emfa ho eduru babia susufa ho eforefore amanfo nsemu eduru babi kura no akametumi agisuman sembi enye wo ya na safo no a ene mpempi wo beka akro se wagimi yayo tetetu yababo yentaba mu esoro ne nam efom ene nam ama mene wanse yade enipa so benya wo a na ye yade kro ya Obo Heba and Medical Research Center. You know, more entry commo simadu sumra. Producer ya time ni ye mame. Na set time ni ani biti me pa. Mislewa. Doctor, who ye fe pa wu? Who ye fe dodo? Koko no so yi ne ho. Shirt no so fe. Ode no gu so nom. O ade no ma break kakra. Edi so break yi. Se usisi enye oya. Dabi. One mama na tiu. Fast to say I flexible. Na be worry da be. Awade ne de ma worry but semrens we. Ti won no modern no de atwai. Sa pepepe. No na ho aye den. Sa pepepe. Dr. Aboagye Medical Research Center nkomo be na wo de mama tifo. Yo. Obo Herbal Medical Research Center be fa kwanya so achia Sompa ahwefo ni atifo ene anwumrei na Obo Herbal ye na yakwadri mu ye ewo cardiovascular diseases anase cardiovascular conditions ye ka cardiovascular na kire akoma no ene droben ahodo a moja efam edi afosane ewo nipadua ni mu enti Obo Herbal yakwadri mu ye se akoma no problem anase timache bi ewo ho a yakwadri mu eye ankasa na obi wo ho ose na wakọ hospital ama ya run several tests ewo akoma no ho ama ya ka kire ne se na akoma no ahonho anase problem bi ewo akoma no ho enunti se oya ade kakria bi na wabre ya na akoma ebo ni peri ontimi enye onante kakra bia na waye very weak e wo ha oti pains e wona kuma ni mu eba nachi Obo Herbal yakwadiri mu eyi ankasa obi won so owanya blood clots eye moja kwan na say arteries and veins na moja efam edi afosane wo nipadua ni mu no emu asisisi enti e basa entimi ma moja no enflow yie Obo Herbal ye wonro e wo ho a purely herbal ye de emawa unuma ebe yiyi ntini na amu asisi no na moja no atimi aflow kama nyanya no nko na Obo Herbal yedi hu dwuma na yesa ewo ho utie enanwumre na ode eya war problem and wa worry for 5 years 10 years obi wo ho owo ye ne bana di 21 years onyan wo nachi ontimi fafu enwo nachi tutu anamo ebra Obo Herbal sa oye ba ana bema oye bema na onkwamwo na eye sperms no ne quality ne ewo forma tutu anamo ebra Obo Herbal na oba ye wo purely herbal wo ho a ye de be kan wo ya na say ye de be ma wa ebe improve sperm quality no na wonto watimi ahye oba nyinsen wo de eye namu nsan yare any bebre na musa yare say gonorrhea syphilis candidiasis any dey bebre white obi oba bi ho wo say enam white aba ewo no so nti be ma kra de on fa be ma nyahwe because wanum nru ahodo a enkoda enti on pese ode no ho ebeka be ma because be ma bi aba no ho a na wasan enam namu sa yare a aye kwankro ewo no so nti tutu anamo ebra Obo Herbal odie eye physical waist pain and ya usisi uye adwumaden usisi time bia ya o ya tutu anamo ebra o de eye pressure na e kano emojabroso no tutu anamo ebra Obo Herbal o de eye diabetes na e kano asichire yare no tutu anamo ebra Obo Herbal na oba
ye wo purely herbal ho de be kan wa saa yare no nyina e be free so akọ wakọ hospital ama ya kan che o say wo kidney diseases and I say kidney condition bi tutu anamo ebra wo de liver ebia wakọ akotwa scan ana wakọ test ama ya kan che o say o kidney and I say wo sa no ahonho and I say o liver o brebo no ahonho a tutu anamo ebra obo herbal and medical research center na wo ba e last stop obo herbal and medical research center your branches ahodo bebre yen headquarters e won Kranza adishman your branch e wo Tachiman e yen Kranza kwan no so ukọ sunyan so ayo zinko divine junction ho e na obo herbal ya so ye wo sunyan ya chicha kwan e wo ukọ Accra so ye wo Kaswa official town oba Kumasi ha eye Kumasi ye wo Adoato Adumanu ena obo heba ya sue ya ewo Kumasi ya chira kwan ewo Adoato Adumanu ye ne sofo maame kenke selling point ana say ne sofo maame bebi oton ne kenke no ye no omo ene di anmuhye enti tutu anamo ebra obo heba na oba a last stop kra ye numbers edidi juma numbers no aye 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 na ye hwe bi afa ye prekese powder ene odin bitters obo herbal and medical research center ye de aba adwaman so no preke no eye prekese a ya nkasa ye de ya adwane ewo fie no eno ene obo herbal ya tena ase ye nhwemu ahu se kwan ya Ghana ha ye faso eyusu prekese no ye sei nnuanudu ahodo a ewo mu no enti akwakofa na pure a ye mfa bibia emframu enti nutrient and I say nnuanudu ahodo a ewo mu no se unya ye prekese powder ibia wonsa ebeka ni nyina udi a wonsa ebeka saa nutrient ahodo no iron wom vitamins ahodo no bebre na ewom calcium emoja enti se unya na oye oba na wafa afra esi anemia in pregnancy ufa afra say abofra no na say bia obekọ hospital ebeka stre say wa short moja na ekeka kan ho no unya prekese powder ebetimi associate sa emoja no obi a owo akoma problem ene onante kakra na akoma ebo pelpel unya prekese powder be solve problem ama wade wo ho odi eye blood clots ene wakọ hospital ma ya kan che say o blood clot enti enam sa anti yawo 9 no wonsa 83t onya prekese powder be solve sa problem no amana afiu ho odie onso oye ba ebema o mema yosem ewo form due to say emoja no entimi flow yi a onse se obetima gina so se bema na gina moja na edi afusane woni padua no so no onya prekese powder ebe yi emoja akwan no na moja atimi aflow kama na se obema yosem ewo form egina emoja entimi flow no so a onso sa problem betima solve ama afiu so akọ oye obatan o ma bofra no fo na bia wa wo be 2 weeks untimi nya no fo so emba no fo no mu unya prekese powder na the strasa no fo no so ade nchiro no fo so be bam eye magic ankasa enti se unya nya prekese powder tutu anamon ko pebi eyusu esan so eye immune booster unya prekese powder eye enkwamwo na eboye ho ban efiri nyarewa hodo ho no se unya emasa nkwamwo no eho ye den na yare bia ebeba wo system no abone getaway ama wade ho odin bitters enso eye yen adura ye de aba adwama so no ebia odin yes bro ni se odin de ebo adwuma nkasa se unya ene prekese powder na eyusu a odin no odi eye namu sayare odi eye awo onse ovarian cyst etimi distract wa ovarian cyst na nsuo echese nsuo etimi ebeta awode na no ene ka no ovarian cyst no oni bema hyemu a oti pains oni bema hyemu a na bema no nsuo eba abonten ne nyina eye consequences of ovarian cyst enti se wonya odin bitters a ebe solve sa problem no obi wo ho bitimi ma no odin no nko a na watimi afafuro odin no nko a okay because obi wo ho na wo problem eye namu sayare
obi nso ay ovarian cyst enti say ma no ordina e solve sa problem no e ma no e den efiwa wo de e physical waist pain wo sisi e wo ye adwumaden ama wo sisi e wo ya unya ordin bi tesa e betimi asolve sa problem kro no wo de enso wo ye bema o mema yosem e wo forma unya ordin bi tesa e betimi asolve wo your ba o menstrual problem obi wo ho oba bi wo se be 3 months ni obi wo kra 1 year enye se nipa kro na afafro nanso ontimi enye den engu ni nsa unya ordina ebetimi asolve sa problem kono amana fi ho we call herbal shops any pharmacy shops ahodo a ewo Ghana ha afana nyina ubenya ye product bi ato enti emfa ho ni ba bia owo ofre your numbers na ye be kire ama anase be more direction ama wako either say herbal shop anase pharmacy ab ewo babia okọ awansa ebeka bi yes o my Ghana ha babia utien wo abrochire nso ama no ne ahodo babia wo bia no da bia ya meka say enye barrier babia wo bia enye barrier o freye na babia o hye bia no ye betimi adeliver ama wonsa akabi ye numbers no aye 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0550 19 15 14 0550 19 Oboheba ye wo branches ahodo bebre eno na medican abobo no free numbers no na babia wo bia no wo problem utu anamo ekoye na so ya eye kumase adoato adumanu nkranza so ye wo adehyiman okotachima ye wo nkranza kwan no so sunya ye wo Zinco Divine Junction ho okwa Accra so ye wo official town Kaswa official town kumase ye wo adoato adumanu tutu anamo ebra na wo ba Oboheba ye last stop yen chia no ye chia se Oboheba na ya gisu abibidu ekasa abibidu Oboheba na ya gisu abibidu kasa mama kasa yes emfa no yaroko a ewo so abibidu ebe kasa amasa yaroko no afiri ho akọ okay yani Oboheba and Medical Research Center ena ye no mo atwetwe nkomo no odin omo dia badwa so odin sana broni ne kan no emeta no numbi pa odin no aboye papa krede ya kuakuanim yanim ten ena ye kododo no a ena omode omsem abeda Sompa Asem Mpe Nipa se ye wodudu obiribire Sompa Asem Mpe Nipa mo ena mo betumi akan asem ede aman sisi sema po menteme ho ase eno na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apene po masibire ni ede ama kama amanfo obu amanfo faso my ganem enya asem ketwa do ba no enya atenase ma mememo akwa aba kasa gu microphone kasa we na ade ba ye pacho meje uso empom te say nyame ado me ho ye pa ho ye pa me ho ye na nye pa ho ye batanye pa ufiri hin na ba ye pacho babia mi fira ankasa de eye wale me pacho an noke na anje so kasa din o say na kasa fi wo be dai kai say na wo be kasa baby afiri ye hin pacho wale pacho na se sia ufiri hin na ba ye wanchi mama wakosam na odi kura de say mamusa wo pacho mi fulira pacho noke na wale na ufiri ba ye ye ni otententu no omu fira chichiri omdo masam bedan ye ni apene pomasi bire no ho atom sei fom mama wakosam ne say de be ne help a wodi wasem efiri wale ton e de abakum asem monten so Sompa Asem Mpe Nipa some de asam ha me pan be se 1 year muani afe ba kuni afini meda adentina da wona enye yesu nko a fise mimi sori ye no na sabi o siremu ya setena munye
enti me ye madwin se meto bata na me satam na me bra so wa ha enti me ba me bra ne nchen wo ha ane wanchi okay so enti me ba ya no so de me koma maame bi ne tenaye me ne maame ne ya adwuma that time no na bosome kura omutua ka 15 cedis adi adwuma na ne maame ne yoye pacho na ye ba adwuma okay ti enu mu ana maame ne de to afidie se wode mbetu adwuma mu adwuma na wode me kotu mu no manya bosome sia kura na maame ne firi mu tina ama satam no boafo bi ani ho mea me di pan kakra ebe duru baabi no na tabako adwuma na ye tabako adwuma ne beseye tina unya pa bia ndi abra wusan sua adwuma me maame no so satam phone ni ho a odi be from say bia yen sandu bibi te nam suma adwuma no me ye kakra sa benya 1.5 year na master no na no kunu ye police ni no mo je transfer firi wanchi ho nti omo firi wanchi ni nti no manya sika fufuro amfa anko master bia ho bio eno so ambu mabam ye sese de matima hu se de ye twa ade ye bo ade hu de meso machine ni de ayade yi nti ade yi ni mu na miguso ameye nan kakra sa na ja minya sika kakra na me maame bi ka che me se siremu ho no aburo no mu ba na otobia utimi tobi 2 million na wa ba beton no bia 5 million ti se mi wosika kakra me famla na ya mu tobi mami ampa me sende sika no ma omututo aburo no nti ya no so ye ya ma ne beduru 70 million me ami sister no di na ji 70 million no na yeton ye eno de yeton ne ma ne be si 70 million afi mi kokoji sika na 40 million no de mami na me si ade 70 million ba na sen ena ka 14 wasi wono wode sika ne to honti wode to wono wonim so obi na akwoti so sesen yo sika no wono hono 70 no ehefa no de kwoto ye no onim so obi na ate so pacho minim ebe ka 40 million ne dai me ka sa ho na aja omo si minua me njama yanka na me jama kai nti eno mo na minua be ma we soso e bae onua be ma be boy na sisi niema na akwakodi ni ho sisi ana ye frɛ no sei ye frɛ ni suli na onua be ma no sirem ho no so ye frɛ ni wunangi esrem fa he ba bia ye wo no wale wunangi na ye de frɛ no dia na maame ne papa de tun ba wonyini ye no no be ye tuba na ye frɛ ni suli ti dia na maame ne papa de tun no a wale fo be hu e be kai no ye de na ye wunangi ba now de otikuro bia ye frɛ ni burugu hono hona sisi boy ne tisisi am burugu ho so de say sedu sule ba wunangi na obia de frɛ no ho nti obeka na me si okay ende me wo 12 million me sister sudieni 40 million ti ababe esen abaye 26 million ma me fa no ma na factor bi mami ampa otoye no oto 30 bags na no ye de beton ti eton ye na eto 50 bags na chese onu no ji sika no ekwa animu ti esa na ma mbenya agidie ewo nimu minya agidie wo nimu ninti no na obi de me ka 35 million 33 no me kwaji ye nipa no me friend no so wo discard be ma me mami wo de ko ma me mami ampa na me mami friend phone so no ko mami ho kwaji sika no eno so osan de ko to niema no bi kan ho eno de o de tonkati 100 cedi nti eno so ye 33 bags na de ka we no ho te ka ho no eno achi ya sambe tono we ya ton na sika no akwanimu ti ye tonkati eto aburu be se mfiense mu asam na mekan afi bia sa na ye no ye ton ena last 2 years mu ho na me si da bi se niema na dos wo ho nti wo se niema no me ba na mbehwe ba bia okay se enwoma na doso nyame adom ni sister sika o de ma no 75 okoma no 14 titi sika no wo kasa ho a na nso so no
wa meno amu na bam opem konanim ebehia brantie no asabre ne ho akwa adwa mu no sabre mo di dwan bi akwa akire ede be na efri mu aba yenko computer so dwede emrasisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Ade cinema no tutu no oba mi tini kura so wa ayo senior me ade adanke ba product am me ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na me sisi ni nso me sisi o and there was no problem there senior what see dank okay so wonu dank okay okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame sha come on do ba the friend danke ba tonic muni ma biwo mi pa na se na mtumi ni di na mtumi dan so mi ni ebi no no o chale me taibo pa sa no see ya dank fight okay na so sure koko ya bi betana me so ma me je me ho enje jamane amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura amfa meto ntanase na so mi sia dank fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ti e fi feti asta te tele boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu Freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agye die nkrato yi atu Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder CC nipadua na baako ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie obenya Precare natural powder to King's Walk Herbal Nana Boache Herbal ni Rapash Herbal Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolenak Herbal Freddy Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Herbal Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Herbal Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforudua Etufo mfre 0550-19-15-14 Precare natural powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe san kratoe mu agi atom okay yanete ena yehwe maame etisabre no akosi sen na de akwakosi ne se mi bisane se niema no babia aduru no me pese mi ba na mbehwe niema no de watoto de agu ho watoto agu okay no ka je mi se mi nya abotre ampa mi gitu mi nya abotre ma no te wo mana ne papa de be firi mu ana mi ko aye ni bi te mi ko aye ni bi no me ko fie ho no ma kwa ko hwe ne ma na wo se wo ma me ma ho no bia me no na ya adwuma wo papa wu na ma firi wanchi ton ma ba yi wo se wo ma me ma fie wo firi wanchi ko wale ho ai wo se wo ma me ma fie ho yo wona wo papa wu se wo ma me ba dia ande me nsa abode so de me san de akọ me fa ma wo akọ na je so ma fie na je se yie no mpeso beba bia na me be ko so me ka kire wo se me mbla kire me da mu be ya yie nti ade be chema ma ya yie na me si mu ko me be duru ya wo se wo ma me ba yie na te
Asem so. Nti maame ne mu nyina frɛ ma kasa ya wose da. Aye na se de o maame ma. Na me si you. Nti minya abotra ma mu wi aye no ahoho nyina akɔ na me se de. Mo awi aye ahoho bia no mo ko mpesa me ba na mbehwe ne ma no. Wose a dan na ne ma no gum no. Me safo na akɔ akɔyira. Kai hani asem no. Nti obakura na mitimi mbi. Onti zu mu ani. Na me si wo de me woska wo me ho ye mu ani ye ya meto foforo na wo de atum. Wose da bi. Tete safo a. Ye bu ani a. Ono ne safo a me nya bi nto. Kai. Wose wo ma blasmate fo na born wo kumase. Ti me bu ani a onya bi. Na me si ye sesa palok ni nyina. Wose da bi. Me ye ya me di bosume ba ya nan e wo ho. Afede bosume na ni nyina wa mo hunu nyoma no ma hu dan no kura ni ma no wum na de bia ye nyina ye wo ho e ko ba sa na me ende na me sa bai na wan fa to panimu bia anim mpanyefo nyina afre no o ka wase nne nti adebechi no be pana wo hunu anadwuna wa ye nwa ba bedanti ahomachi na wasa soroko se ya no de dada me sa naja yes sare mama sanko enkonko di me pa kakra na me bai ti me bai no e wo ma na manya asase bi a me pese me to na me si me frɛ na ka chense se no sika na me pe bi dia ya ade me ka se yanko hwe ni ma wa ma ya hwe bai ton bi na sande me 45 million me de be ya ade wasi de ba de na me de be me kan ya wasi ban kyerɛ na adokura o ma me sika no me a misika onya usika wo de fama me wasi dabi na me kire ni musa me be to asase wasi asase sam de ba bi wo no ho de wo di agoro obi abu afaso no ti wo de nya abotre wo anko school me mako school ntimi ba se nipa no bi akrata no wo ye na se enya papa kura me be hu se enya papa na wo de wo hu ti twan me na me mla me ba me de sika no be ba me gitu China de biana ni pani frame asase no wamba me de be ma obi o na me sinya abotre ma me ntina me wo 20 million me de koma asase wura ne se wonje se boy ne ba na me de aka na be soso ampa obai abrantie no na eda TV no so no we no ni hunu be ye dene so so no omo wale hunu ombe hunu e wo TV no so no o si ne di ba akona de sei Wunangi. Say do wunangi. Ne board dance my force. Oye nipa biswa aya krom ha sei binimu wa ha o muma ni sika to watermelon free dem ho de bre wo mu. Eno de onya da je tombra eba. O de ba se anu de 3 days ntem na se na otwe ntem wuto a fabla. Nti anu de biso ha nipa na afaka afiri ha ko ho o lodu mara ayese agent sese no de ba na asi akire kura sese de asi akire ni se oba ya no wanfa sika na amma ana mini ne peresuwa wase o de sika na mo bi atu na council nipa no so atu kwanti kise nipa na ba me bisa se nipa na ko hia wan kire mba bia nipa koro na me see you nti osan ko sire mo be 3 months time na me wo me ofre me wase ndama ko jitsika no na misito wako jane ma no me na ntobiem fasika na bra na o chafa me ebe firma kuma ma me de ba ma me yi ma sese sika sen no so de ma wo sese anu de enya sika na o de ba ma me firi se ne ma no ya nton ne ma no oto last year no na ya to aburo no ama na ko do 65 bags aburo nti nkatie so 50 bags katie so 50 bags ana aduaba na omode ye nkoto no eno so me to ye to 50 bags asana ayuo so 9 bags na last year no so ba ya me say man 22 million so wa fa ko ma me maame no so sa wa fa ngo se du wonangi enye se shop bi na me wo mi sora me so akotini awia so dia na wosoa adie ye no na adie nya sika sa adie ye no a adie ye na meye me sori a wanchi dwom
babia menena matamu me se de onna nyisika na emom no waburo ene enkuto aba no de na ne nkuto no nyesa ene nkate se me kaza me gisika niema no se waton a oton no menim bua de ton niema no nti se me kaza me gisika me hu se me sika no aye 1000 na aye 2000 se sanyo abobo di nyina no we 9 bus we 50 bus near the other no hu sika nyina watu amanda dada me di amanda dada ama ya ton niema no nti mere so se ye ton niema na me se afi we de me mo no nkwanton me ame koma ya ton na abrohu seme wom se wo ma sika kra no a fa koma oludi mfani di no eno so wanfa anko unnan ye gu ne ho animu ase da me ye penu a ya hu na me ye madwin se me san machi aba behwe me maso me ba no sa wa hu me wotita me a ti me beduru station honom no na ka anyamai obi a oye mu ba ma ne wo station ho na me de mini ma ja ne se me dwunso abasisia bra hu sam ne se boy we sa tita me a me ko ya na odi wakada abase sister no menua no menin nanam ya gina ka wosoro se me mfa ne ma no bra machine na me di ya de yie no ene mentare nyinara osan de wakada bepeja ne ma no ko wa ware ana me pacho na mawale ba mawale agu na unangi no won wa ware ai wo yire woma na wonka so wonka epasam chiroda honi asem no da bi entimi fento ho eno na ma asem no yayi hu no unangi no waso pepen me pacho wasi me peda ena me si me ntimi Tristan so banye wa ampene dia so ampena ma bi akoso onye obi bi ada ono no debi obefa me niema esan de koe sika na me be ba me phone kura me bag se me ja to so se ana me koe se ya me ntimi be ba no hwe 1 cedi na 1 cedi nkita me amede be firi gwale etu nyoma no obefa koe na nyoma no so wai me hu be si ne afide na me de ya ye ade ye ni so kura sa akodi no ho wo na nyi ne penye enu so awoti se mama yan kan no kura nchire wiase o wo na nyi na mse no persist yi na sister twetwetwe ne ho no ene o se sa na dia me de be hye wani na obi ama awura tinya kopon ma me kwa akoma to yem wate kwa akoma to yem the nation saka sampan se ofalumba asem we de me wura kura ho abra ho sam ne de ye ma me ba no na me ni lole fe me ka je driver ni se me faka no aba be sitachi ma me nua bi wo ye be dura my friend na wa ba be tuya me ni 1 cedi o ana me cancer do me pesa me ba twere JS BC oba be ko SS ne bankofo nyina akona akora ne tifi wo se me ba enti me dada driver ni sa fa ka be sitachi man me be sitachi man no wase wo gine sika me so me ni sika hwe buro bia chere driver se bu bomb watachi man abonten so no na nye easy na nye easy na lucky ni sa na ade asa be 2 o'clock tina ni pan sheda ni around me sa fa from fitachi man ekosi wanchi ufa from fitachi man ko wanchi abranti we this is a ya bro but tina wu papa anajo 2 o'clock na me kwa me nam kwan no so sam ko wo free fitachi man ko wanchi kwa anwa na kwa 2 o'clock no me ko duru wanchi na about 7:30 nyame kura pando koyo kasisiri bi be hia okwam chewa na wo mpeba bi na ewo wanchi ho tachima station kura ana post station kura na kwa koda komba mu ada ho adichia awia bo amintimi nante me so me nkita sika me ni phone so amevre me frɛ kura me mba ne susha omuni sika da bia branti wadi mame yewu mame tie se dia na pase ye mawo kafra
Baby me sian fem kura ne say what is no fine afraid you de ne bag ya beja se wo ba wasa be fa bag ni musika nyina akọ ene mitela na me de ya de yi so me sore na me kwa de ya gise me kwa haimansin e de pipi yeso ko hide yi tela no yeso hide yi me kwa han wo bi wo 50 na me de akọ akini te me pon a na makotua nipa ne ka Denisha Sanka. Vozo be mawrade nyankopon hiro nipa bia wotie na onye obi akese na da bia me ka chi nipa bia se ni nipa uguo no eno na otwa ne wiase asetena mu ene na wasi so na ase wo kọ na sebeta frache eyo se wubu obi akwase ano akwa echina obesa ba beto won kwam die se wo furudu a wona wo hia won no usia omo na wo hia won edise onya nipa papa bi na ne di dwuma na wodi no kura na asumdie aba ofozo ni abranti aye musa ne se senka ye ni nua ba bi ana sebe ne yire dofo ye one ne tia na obi na kosa atebia yi mu a eno wosusu hu ache ne nanko ne ho be ye ne dai sa fili no obenya na ho akatua na awrade de be ma no etomre be ye muni pamra ne sunsa se ne ma me kan nya atoro se na no kure nkomu no wodi a because mente wo nanyi enka na se no kure no wodi a oni ni pay business kan nyina be di wo o kan maka wayi nani o ne wo ya de ye machine so no de nam kakra wasa afa kwati kwan so akofa machine no enti nipa no nka na no waduro na wo nya wabotire anaso nka na no waduro na wo celebrity de na be ma de kam hu ye sa suwe mema ni emu anke man etimi ye ne ma titi na be ma se beta frache waja adwene wo achi na wototo ne ma ema ne tantanta ze va so be na wo so misre wo nanyi kurubi wa kurubi to aso ontumirika na ne se fata maame no ma ye na nyefe obi a wawo ma wo hwe wo na wutiti no mo nkomo de bi wo akiri na nanya ho ne yanam die nko nkomo wo akiri o ma ben o mo ho pen ama da ndi wo nanyi ne te ne ho ne ha no nanya no so ne wo ndi de beko akwache kokoma kwa no so na epira maame se na ama ne se atumi odidi sanse mu no no se ma de banko mo se bi wa sa no kure ndo ye de o mbe yira wo o mfa no kure ni nsi ba bi esida but ye kan kira abrantie se so ma ne ho kwa ma ne twin pra na mo gyae se wan tiase se one ne da pen ena mo gyae ana motimboso a motie no kure nsizi wo be japade nti mesre no wo ye bema onwene se bema na kompo ye awrade ma bema bia bi onfa mene ntasupa enka se mpoforo na ne wo ye no airtime ensem fata maka chi onipa se ye wa abrantie bi onye bribe nyame boss a nipa na mam ye okay wa setena mu senko ye police panyina nka be hame senko ye president anka be hame wo ye ohini bi anka be hame because ye kuro mo ohini gratimi to brought many pa mienu digo ye panyini nko ade anka na adwene betima dane nanso wa ye hunhumu police ni bi a ye friend kama otie nipa wo so ka se de wa bra bo ne te ansa na owuo kura so ababa be fawo edini ade ye wunuan yi se nya da wo yere wo mama dwene daache wo se wagya no ma ye bone woni wo biem na ye ne ye so na mumuyo edini awo ya atu we eyesa a wo be pese ho animonyam nka wo ma abrabo a wo ba to eyesa a wo be pese daache uni wa ento wo yere eyesa wo be pese ento nua ba bi anasa bi uniti ase ento no enya sapandi san kwam na ye ma nya fe na wa mpeska de bobra na obanya bi ama so so ese abu ni kwase afa ade na ya na nipa bi yeza munanyi misrew tu anamu ese fata na wo sirem a ne ma nyina ni sirem tu anamu ese fata na nte amfa so na moa wa ede subata ntansi banfo na ya na wo nipa so sa de obaiti a woti ni so na woti fie ya ofe ena ama okra me ena chezo tu anamu ase betavrache ebi nsida omunya sanse muhunu no na ade bi wo mfa nto ba bieda na asomdie mra na enye mfa ntomapa ne na ntiwi ase okay ye konye kope miso drink ene 5G mesanu bi na ye fa empire num na iwunum bi no na odi a hye fridge ni awokwo so ba omanya bi anom orofo se aponto bi koso abedinto bi ekoso ayiyo bi koso amizo drink ene 5G miza etumi boa pa sa ena 5G miza no se unum bi ma hoden mapa eso eba nipaduanim galamsefo agi atum mazifo agi atum ye maame no mo kodwa so no so se 5G miza abo mo hoden papa every say so mo ye mre no num bi da anopom so etumi sorry prim esan ekọ adwuma orofo manager Daniel wa 21st clinic
Connect afia overseas yakwa ibenya mizu 5G mezani bi ato Bikan supermarket abawa anomanyi post office yakoto mizu 5G mezani bi Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa mizu ene 5G meza ebusu ho na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi oni VIP car park no ena edi enhwani mu kwaku Ochidi Company Limited ewo Poemantamu Eastern Region mizu 5G meza ebusu se cha ewo ho KF Kinju Enterprise ewo swame eya wonne Enrom Hotel no ena edi enhwani mu opamangwa abrosa na se eho ena KF Kinju Enterprise ho yakoto mizu ene 5G meza nbi 21st Connect eye sciatica expert na sabre yeninam Europe tono ena sabri 21st Connect apagya ne fa baabi na yede esa Ghana for ayade na ni nyina ne se eso sisi fa osirem ona akokom na kosi una sciatica no yi papa intim yade ya pagya ko Europe orofo se wu buku appointment ewo Europe dia emanu nie wabobo ano pe ene beba ne de aduru no ababa beka wo 0244915116 0244915116 Europe to ne mano no na wo ba oban Ghana ma yegusu sa Ghana for so yade o da bio yenwie yedwumo se tire nyante ya yenya ache so ada agese etusi atika yade no nyina ase ansa na 21st Connect yaje ahome na de wo pam mre so a ede na ugina eje wa home se atika no ta wodu orofo Ghana ha no laboratory ne scan fidia wodu piyado befam abibidro so de tu yade yase yade bibre bia da 21st Connect men kan cho so betu ase na wo de amawo Kumasi ya hwa overseas oni Alpha Radio no na ben ho yeko 21st Clinic ewo obo ase cancer cortex called junction yeko tu sciatica yade na se ene yade bibre biada enkran sunwane kwanza tachima 21st Clinic ozinyiminie 0540311311 0540311311 koko ye yade bone ema koko enkawso se koko kawso a esenyoma pi ewo nipaduanim orofo du papa na mede ma wona anwumire na 3 eba center du papa odi abano ena meton bi na mede ama wona anwumire 3 koko capsules koko master ena me kamfo na mede ama koko biada ebetu ase koko na poma to no wani so wisi du ba bia wo kwan minim eye koko ena edi unyasa untumi enya nan koko ena yesa ansenkyerene no empo emema biada wo begja onan ne moja efiri mu ba no koko ena edi sansemone no yen kokoli na ke badani heba misi heba apidan ye benya bi ato ne de atu koko na se 0546107107 0546107107 akwantu semina ye express group ya fi akwantu sem enkoda express group obabo yi pa enfa osika enkoma kwanche ni bi ani na afi emeka Oforisuo Aboagye ko jimsika breme debi Canada US UK was New Switzerland ana Germany Italy baby apaso kobia no France memu ana express group betumi edwako ukosua de wala tu asa na akoye na de abahwe abusuafo a express group brei wakwantu semina no fambedano owo credibility kazie pa amafo ju omudi pa Kumasi akratema Islegon takwade sujane tamale bibiani ubehu express group ewo ho yafi akwantu semina enkodano 0249000448 0249000448 akwantu semina eye express group or for Liberty Conference na se duru obiem eno tina meka cho se liborium eye liberty liberty so ye dey eye freedom ye koni akwa kwaje ye ho wa bra man na ye dubuache krupo twedi apoba se ye adom ache na ndom ache di o se brei no no so emfa bi encho kwa ade bi adani konua dawsu bia no wo se epapai wo Jubilee Park eye 31st August enia ye kohiem wo Jubilee Park eno ye August edition Liberty Conference we anobe dembapa efrisa dance di amanfo edie no enya asem keto akura anyotofo ye kofi pepra kwaku jasi ebeba sa ena minister Kwame Jedu enso ede nanim onyam onwumtuom ebeta adwumadi yachi eye Jubilee Park ena mekamfo nam dia ma wona adwumadi no ebekoso se come and be blessed oh glory hallelujah na nyoma enkonkai enfama pa omno asamoa Oforisuo bema edikano efro bi una oje franje din ne dey Unangi mamencha meamenwa mo fa na yi ne unangi mamencha meamenwa kwakutabi awo UK ne meamenwa kwa metwum ono so UK kwa mentwe so UK na Oforisuo
ade a say yebeda na UK aban yabona baso so nan say atoranche mesi ho no bigidi so ama no makofom ama omo yesa no kra no edi beje jakoto me ageli bi nti enwa no mo ho show mo den say empire bo okay omo show mo so ye ni ade cheche obibia Oforisuo bema wonanyi ibi a oye bia nyefe amfa kwam na nam pese mbusa se producer se tima frɛ no manya no wonanyi ko frɛ no wanya no okay wonanyi na view kura ma me pacho wote ase o de batwi ka se medin ne nchi ase ne sei no se sidem wono so obi wontafo na baku ewuja baku asana friend anache so ya ata onanyi ata na oyesa no mawe Oforisuo bema awon se de bia ye ka ye ba fia me fan se mfie mienu ne efa ne ye me fan se nam ya ye koi ye betra fidie so kasa ye no wo hwa enoma eye bonefo sem nko a ene doso wo ye nsem kayem wo hwe no ma bia obi bebusa se ya na saade we busim ka bi na ye betra ye ka na se nipa da sani na ye saade we ama ye ka ho asem wo so de ti na ye ne adane ho sabe krotwa mansa na patako ne ye kyekye ho ma me asem ma me nka ncho na obi bia otie bia nso ukọ baabi na saade sa be bia onante ko ye no na no den menye sabe because ade sayenko and at the chiensonko why not ding chrono se in front of nante ko ye no techi man no no demame na jo bronko anam kwaso enye bi da wate nye bi da ye nam but enhu bia ne unim na nipa bonefo abawiase wunwi so anim ne obenya ye nam sabe ye obi ho a wo ha no opewa bo aba na opewa bo no opewa yiu pacho me kwa ho na mama metu dipa no sabe eken akoma me yetimi biboa short ase em wo de faka ko nti me so obi a wotie bia okoda aka bia ade asa wo de pe baabi na da na se na te bia nipa bonefo wo wiase a nipa papa so ho a ade echi a obetima help Oforisuo ma abrantie ye de ne picture atushi se e friend se national ID card atushi a ye nya ne picture bia wonanyi wadaroma patron na busuani bia ni wa wonni no because ye kan nipa wonye no ye nipa bi wo no Oforisuo wodi na asema ba akwa watepa ba obedum TV ni kura wontie kura nipa boni ne wa ba wiase so obedi boni de wo si boni kwa so de Oforisuo na sema maami kan ene se wabo maami abra ni so hwa awreho sema esa kan se okofro ka no ni sika odu ya san so ni mabo no obere una obu no pa na semtra o hwe na obu no nya san na sese nketo no eno ti san no man nipa bi so take advantage una mo na obi abampacho me ba me come de de pa me ba ba gi ade na sister bi James ka bi Oforisuo me se manti ase da oba me straight me so fine lady bi o so obesa obi na oba nipa no ode ne ka na oba nipa no ameto no me hu so obi fa mani so ya ma yi sika de acha no okowie odu ba me se earphone ayi abafu kakakai ebi hye na so na otie no wo so ntim se kai afre wanyame eno ma se ya o ore maami sabe obu no ho na no ma asem ya to no enipa da sani anya abo wo nwam ne be ma asem to no enipa wone ne koba a wase ne pe wampene sabe mpredwasa maami hwe kwa ode maami afaso eduruma bi obi tincha obekas me anka me de me ntrama we mfa hwe me so Oforisuo so tro wo Nigeria udu Nigeria baby efa hoka udu akaba akwa uchema na ka natu baby aka ne besa kosi abeto udu so saka two more ukoka na yetu ufuru ka na udu Nigeria no akotia nipa na obabo aso na so ohwe waso na so adan wani enti wiase no baby ka oba akofo ni se benya jantankafo ebia maami nya the fault because oni nipa no wo sebe nkuta hudie wo o masetrem Oforisuo nipa ba ko nya business o eduruma bia nipa ba ko nya business but enesa bonefo sem wenti amma sebe na obi bua obi kura na ene ne ka business sem kura na enso sa no ma wesi na okoka ne obi gina nchen na ode masama kwadi radio onye dan Oforisuo den onye aji haya dan e be se nwanum
ya sebe omo offices bi asebe omo fi say aban mu nto omo tumi enti na wo ko ka asem a ene sei ena wo de na kwata hwe enu ma bi say Oforisuo onye dan wo de emu so onye dan ye say de won hu nyina no ena unan yi ase wa agi ma mi so kokko to kra na e de na o de go fa lawyer just haya no aba na eja ya keka obi o respectable no so nyame de wotene ne foni ti say unan yi baby owo bia no e se wo ba abusuafo so ti a ye se ponko abode mani ramodam Oforisuo ye besre eye dan a brantie wada so ase Warisuo se nanim ko yi unan yi nabusuafo tie no mo hwe wo ya obi ntagi nabusuafo se be prejudice Ghana nipa mako na se be we tie nim abusua eye dan obi fra abusuam okay eti abesre abusua mabusua ni no ekwan wode maame ya faso so obi hu se wone ne nam a ene ekwan wode na faso ni maame no be pia fidikesi emu okumase ya ye de ye somu a ye nyem baby a wona yin baby a wo bia me ka kyerɛw baby on sha bia obi anim ni bia won kan kyɛ sɛ maame di ni so ba betra no maame atwa kwan enam kwa we so tintin wei Oforisuo odi free Africanta ekwa ba ekwa ketwa no nam bush road anajo bre hweta mo so odi kodu ya wo so ufra ota ben 2 o'clock okodu anopa ana ahomachi 7:30 hwe kwan watwa it's too much ni nya nipa da sani na ayo what afidie so na wo ka se bia na nipa bi to na ne buafu anto wudi wona yin mesro fasika na bra udi no wona yin wo kwa nipa ba akofo udi hu ba ko bia keke ka ho wona yin fasika na bra na so oba pe ne wa mpa wa no nche se o ye ne sa okay Oforisuo bema meda sena ababa we mama ne kafra wa hia nkwanhia papa na bema wonya no ma ne se ne Oforisuo bema ma nsem bi wo ho aye ba bonti anye meka abrantia no ne na tetaleda nya sanka wonya ekwan ni sansemfo na se bie so se bie ku one na da pen one na tetaleda one na tetaleda one na twempena pen enti was steady no say bia no mo peso mo hia wo mpena twe kwan so enti ma obenya ne ho kwan se bia obedi ni so se be ma se obese ope na afa wo ma ne ho kwan obesra wa na so no udi nkomo a afa no take advantage sa na nipa te wo ma krama kwan ya so ekwan a obawo so tafre wo ho because de bia ya na meka sa wonko a wo na mo a de se minimum na samo wo ba bia na me ni wo digwa agreement ya yakono na wa ba se bia me se genia ma no koguo to na wo ton wa ne ya ba beton na me ba how dare you say enka boss ni me unyanyi said unanyi enka the boss ni awuraba ya wote ase no mi enka nyaa bed so na wo se wo begina se me se mia me sika me dia ma fa digwa no fa mi send me aka chem 7 fan send me baba bie pro na me ko hu ne ma na ya to agu wo na se mi mie pro ne mi mie pro ne china e de be da course ntia ma sa to me no wotimi nya ya wodidi sanse hunu no sasem no ete sa te se de wo kana wodi keka sa ense hunu na din sanfo ata kire se ne niama wode baba agya ne fo ne sika nyina wom no se wode akwa akoja me nua ba no se me famla e de akwanya anase kwan ba so na se do no wonya ya wode wura baba wo ya bla ba mu sa akwada sa na se wo ma wo panyi sika kolampo se fa didwa wo boss ne akwada no eti kwa bi so no fedie ene obuo edam ntem ti die na abayi sa fedie no ene obuo na firi wa wanya nanim di twitwi fam sa no and something hidden somewhere na ni nyina mu na baba we pa na be ma ne pe no na wa ampene so nti ne kwa bi so no wa so be na adwe se ne obayi ade bia baba wa ne be ba ne nchen ene yesi onim se ofa ne bag na ene oye dan ya wanya sika se onya oba no aka che nse o e bia brante ba be fa me bag ko nti no ma me sika nkokumase anasa wanchi ena no woba na nka wanya no ho kwan anasa bibisa ye ka che ne se do abusuafo ya mo wale se do wonanyi ye se de wo bedua na no na wutwa Oforisuo be ma ewiase ababia bedua bia no eno na wutwa ye se ayon shopping salon ayon so onim se wote wale no wa be say Oforisuo be me sense high time say empanyimfo ye obeso mo boa ye program we say no ye ma ho kwan no mo boa yen because obi ko di 7 self full say na so ba betra wo buy your no amount sika e bro na ya kan Oforisuo be bro ma kuma 65 bucks so enya asem keto ankatie ya chie no katia ya chie no so ananya de ya chi ni bia
dia ya hyehyem bo wie bi omutimi ye eto na bi e babu ope ne ko bisa ne bo ai ebo ya osu tobie enu abi ne ye kan mo na samoa what must ye dia no pe na no ayi e ta bi bie no eya mo tompa bo mo nyina mo tompa bo no eya no an ye ka ho asemi what was 150 bars enkuto aba 50 bars ofo so be manya sika keto an ye ka ho asem no na fe kora de be ni asa bo no bi okita ni sika wono oda ne dia mo asafa toto eniema ne neto ne nyina ye nya bi ne ye fa mo ya no so twede na just fair e bi 100 cedis so 120 ntino wa me ya bobo ne finfram na wasafa form to okoye no e na nkoko wi office bia na honhom na dia wono obetena ye wasase so ewi ase ababi abego na da wanim to fo so be ma babi a wona anyi wotabia no wonyi ne homla anya so fo so be ma ye bebo ababa wai amakwa bi atwa fata se wofa so na ne nsaka ne sika no ne nsaka na ono so atimi anya asomdwe e de abo ne bra me da ase okay yan kan kire sedu unanyi se epe enye force unanyi nyina nya pende yin bia yin eno tino sabre no ya kanche abrante unanyi se onfa sika no emra anya sa ya gi aburu age ye bibie wo ho na mame kanche se wiase no se okoka kire oba se mepon enye force proposal goes with acceptance for base one pel dia be ne tentan na efom no ababa wa we faaye no ne bere nyina no ebekọ so na mani hunu ni su nyina eso fom a eye wonanyi wo so na eba eno timesre obi bia woni mo nanyi se enkankan ma wode watermelon ebre wo mo okumase abonten so ha no o mo nhwe abrante we yie na wanhwe adabi odi bedi wo mo na busuafo so etie adwumadie we o mo kan che wo nanyi se abraba wa nani abre na otu ho anamo anya sa eduru babia it's hard time say eduru babia ye de egboto boso efiri say kuro bi wo bi twa na adwene kire say ni kuro menwuro wo ho enu ntino wo de bedia baba awai enu ntino eden ya no a omu firi kuro baako enu nti okato oso a eden ya wadi bone ebenyawo enu timesre wo nanyi say o ma bibia nkofom na on hwe de eka bia wodi ababa wa wei ewo aburo ene atoko ene awuo ne wade okeka nyina ne nkate no onfa ne sika ma no eye ofo me no na me ne na me ofo so ba ye ma bia na ye pe o ma enya wo da bi wo de wa hwe oba no ka so pe no pe wanya nya fo safo mu nya da ma o ma pe o nyinya na enya wo ofo so de wa hwe wan kasa otuwe oba bia na pe na onya wai akwat asema adu atwa kawansem o da bi mimi busa se wi da bi da wo de kawansem me ko pe wo bia mimi ko pe bia o kwa ku mi ko pe wo bia ma ne me ko pe wo bia ma ne ka se de du ba so ba bia pe bia wanya no kasa omra samadu achiwa de kawansem mrante ne so de kan edu achiwa ma me kwa akoma to yem ate ye duru bia se de bia se de because why na adwene se wo pe wo so mpe no into obe ya de amana yo ya na sa de no obe ya amana yo ya no Oforisuo Aboagye mementi ase ma no tie wate kwa akoma to yem de oba na nya atra se ye ko no kukire nko a ma me mo akwa ba mo set microphone ye ma no mo set microphone ye ma no efrise ene no ye wa asem chechenche ba ko esa da chiri enya asem ketwa togu haba keke su ofia azigbilibo no oba pa me mo akwa ba empom te say odin de say afia firi hin na baye me wonu swam namba wo nu swam he ya wa asam ne se ade beda Sompa Asem Mpe Nipa se enkomwa pacho ni na ne se na me wo my west na me yejuma wo ena me madam na me ni yejuma no ne ba bia friend no sweetie ena ba ko so di rose enti rose ne ka che me se wa ha hu se me ne be me bia enti no Rose na hwe hu se one be ma bi ante ho no no Rose na won wa hwe hu no no so wa hwe hu so no so be ma bi ho ampache no ne be ma na ho ajo anti o ka ta na o se ni nimpe bi wo UK o pese one ne mame ana me si menye ready enti no mame ne boy ne kasa ya ana me ka che nse menye ready enti no
brand one frame bi nti anche na Rose no ni nua sweet no so beka chem say opese odi na damfo bi ne boy adamfo bi e friend junior opese odi na mame ana me say ana me say menye radio no so radio you good na de bia wonya ready no adi mfie say pacho na that time na me was 17 ana just on cross borderline no na on cross oi but ne ka se bema ene oba nkuta hodi a na onimu asem kakra pacho na just no afa bi pen 16 mo 16 mo na afa bi no okay enti UK ni no komo no na wonya ready junior so komo no so na wonya ready junior komo ni o kan ye no mechinchem ne asenti no twentwen na asisi ama me ba sisi a twentwen na asemam se di osi twentwen na ase no twentwen mame na ye ni togbe ahaban keke azigblibo sunkalu kagoka from Benin Dahome ene no entwetwe enkomo togbe ahaban keke na nsentem ahunu na nyina no ofie ye adwuma o ofie ye adwuma na sade ni dwuma die sitie no togbe ahaban keke se wono ontwa moja debi enye nusem kra na emom eyen haban ena wote Nyankopon di 2 mini nyina hyen haban mu eno na togwa haban keke firi Beni obaye Ghana ha no ebe mfie aduasa tete yes ni waboa Ghana de papa wona sunsum mu no nyoma kutia wo mu no togwa haban keke aboa pa togwe bibia boko de yo penekesi mechia mo papa mo huye adumo no ho ye fe togwe the silver silo si shawo che no ada na obi ka se na togwe silo si no se ne ba ne pamta de ne ma no ne ba ne pamta de mantino sa togwe jumano muguso kakra ya yeguso miase sia na ebetumi eden aka no nti ye kano se na anipa nuan kasa odwene ho se okay anipa na etumi bua anipa dia obetumi eden asomo yenkobo no because me ba we aseni na no me ti se akoko anase nantwi ene ba bebua anipa ene etumi bua anipa yetumi ko asole edu kwasi ada yetumi ko edu ebra bia yetumi ko nso no yakupon no ye ko a ye kasa keke ye mfa ye ni ade ho no nti eno so betumi aboa wa obefa wo ade fa ne paso nanka obetumi aboa wo yi me pese mbe di kan achiatiefo ni na ni ahwefo ni na se me di ye frame togbe ahamban keke azibrigbo sonkalu kagoka from Benin before hine madam wasi ene adwuma pa omo otumiyede eye me yani pa eya me pese oba onfa ne ho anka me body no ho be ma no so onfa ne body adika me body no ho enya dia obetumi ayira ewasase we so enya dia adia ese anu akasa ho se osei no mi togwe haman keke mbedi neche nanka obetumi eden ayeyi ewa wiase because uyeyi a enu ene ebe mana wedi be eden ebe pija but unna musana se osi nyame beye debi okita osika na se market wo ho na se wan ko market na obia ne ho obetumi aton ade e market afa ade brew e wo fie nti madam wase togwe jumadie ni nyina no bonsam nipa e wo wiase bonsam senipa japade adwuma kura bonsam trans bonsam ne wan ne bayi kuru yawo ani togwe ahobambo ehu hia pa ahobambo de ne hu hia na ade ba ko a ewo mu ne se ye ya ne pa ye basase we so no ye pese dise bibi besi asana ebetumi ato na mo dise bibi besi asana ebetumi ato na mo hwe yakopon bua na se woni oba no wo hihie bi na se oba no yimu a yakopon de on twen se ebedu 9 months asana obestati akoda no ne ho adwuma nti obestati ne ho adwuma kakra sa kopi 9 months to 10 months mi togwa ha makeke a meti hai edu baby na se mi maame humia
na ɛyɛ ne wanwa because ɛka 1 month ɛna me bɛnya 2 years ɛwɔ ne yam asana ɔtumi wu mi ade ba wiase nti ya nipa no ye pese dise bibi besi bibi nsia ye pese beto anamo so ho anipa bebre o yare sese nti yare na e ha no ho a na okọ hospital anase okọ drugstore onu mu edro na ajai kakra na waba na wajai kakra na waba na wajai kakra na waba ebedu ba bia na ebeka se anipa no aye yakopon dia ni na no so enye fe ena ye free ho no mu susu a anipa pi wo ho a omu adwuma eden asei omu adwuma asei but fititamu na o starte oye adwuma no na adwuma no pija kama but adwuma no pija kama no se de obetumi asole abɔ ne ho ban se de obetumi asole a protect adwuma no left to right no so aho nti on say abrofo kra no omu ye cars a yetumi to ena yetumi use no abrofo susu wo ayema bebre wo car no mo a udi car no di accident crap na o protect oh na adentina ye nipa a yeti asase so no adentina ye kase dise bibi besi nti ahomban bono de ni hu hia na se wo akoda 4 anase wo akoda 5 anase wo akoda 10 wa fa mo ni dini na bra na yem protect akoda no se ye kasai akoda bibli ko school but eni abane so ntino sebi akoda no adwuma na obetumi aye ni na no wabafum obi no mutumi owu ni ba na akoda no tumi ko school otumi kitanyansa papa so ebedu ba bia na akoda no na wa sekura obi ho na wadane aye nsanom so ho suku kura na etumi kokura no on say akoda mo no oya na mo dos e suku no mo ntino bebre ho susu a omu maami afa ebeyi ama omo ntino wo kasa no siesie wo ba no hu say onko suku ni na no ade a ekoto omo e suku no mo ho no na nya de ekito so ho nti enu ti na wo behwe suku bia na nkrofo to me kasa akoda we otumi ya adwuma pa o nso no obe paasi a enseda empasi sa so ati de mika no nti sedi a wiase eti no eti sedi etumi fa aduane anas ye pese benua bengu a na wo de si aja so na oni enko ho no sa pepepe na wo pese obetumi atra wiase sa pepepe na eti nti uti asase we so na se wo be forso se wo be kai se mi papa fiefo no omu nye papa wo be sa kai se mi mami fiefo no soso no omu nye papa anu e tu wo be sa kai se oba na mi mekofa no soso ni fiefo ni papa fiefo no so enye correct ni mami fiefo soso enye correct asana wakasa wadan fofo no soso no eno also e dangerous so atem kan nti make up ha mankeke enya dia mi ankasa betumi atrase na nipa daseni ene betumi asemi anipa daseni betumi akomi ankasa anipa daseni betumi asemi adwuma anipa daseni betumi asemi ankasa bravo hwekwan yakopon faso bo oba kama oba wanyomunyamu pa usi ufie na se odi tumu a ubeba no na wa prapra bebia kama ni ade nso no bebre wo ho a omu namsa omu nya bema ba ku pese a obetumi aware no obi ho a onya ware no krapa enche bia na ware no agu fesi no 90 sa nti ahomban bona o kae no ni hu hia ne bo soso no ukowra tokro bia dia na obehu asole dan wo ho tokro bia dia wura mu bia no na wo be den obekwa ko ho asole dan e wo ho ajuba bia ne ho ntino anipa no be den so aho nti okoto microphone a na wakasa ade agom kasa na emfata so ntino ye sonson ni ho adwuma no ye nsua carpenter adwuma ka ho ye nsua weather for adwuma aka ho ye sonson ni ho adwuma na beifo no soso no memenimu baby a omu tumi kotra aya najo aya wuya aya tambia so ati me kanu ti mitobe ha mekeke abeti hai se de menimu kro we mu pa no
Nana Akufo-Addo kura na oti akonya so o ne mukro no sa because they are stand no okoda na police fo no akwago hade no so unti no ade asade a anyama etumi nante eya najo no na nya de kitu unti ya ne pa no sebi yakopon de emba obi kwa ena obi o ho a opese obeto anamo sika obetumi ade to anamo no sika no yese one bi o sika no wo bi but ni obetumi ayi sika no apone hu ban no na ye ne ya because for on yarenti to we for man to dwa unti no said ye ukaye no me pese etiefo ni na no omunti ase se mi togbe ha mekeke ameti hai me chia omu bebre se u fama damfo na se ye to aso nantia enye pressure nanka ye betumi eden adi ekonedimu ewa wiase nti be sretiefo ni na se me srem omu amu ye menua mi brother fo mi sister mo akasa mo aba wiase ahunchiri kese ekoda omuso mo akasa to mi yare bibi nkoyi atuma sem ni ade tugi so omra samwa Oforisuo bema tugi so ya na nyoma be ha tugi o ni passion den Oforisuo ni passion ya na nyoma be ha tugi o kan Oforisuo de ko tugi so ai wo ne nim sunsumu asem Oforisuo on se ade bi o na se unnim ne ebe koso ananim ne ekoso na se wo bo ho dawuro na ni paprim na koma ya na eya o se de bi am trafide so ka se edru anadwo efi tu ekosi ne 3 eyenkrofo bi dia togwi so ti ase eyenkrofo bi dia enu nti nipa da se enu so ka asem bi wo se ye trauma BBC wi ansa amboye ho ba no so nipa ne ko togwi ho no o pesa instant nko ko ho na nanka no ma yeye wo so trauma no ma jinsam pebo ho bai Oforisuo ma de ha nipa sisi togwi asem ye ya o kan ya na ye medese o se totuo ansa na ntokwasi anya se ntokwasi afi na okocha na ba store na kototuo mu no yatum enti de bia me kasa se Oforisuo ade ha nipa da se nipa wo wiase promise and fail se nipa bi te ka promise and fail na nipa fa ne se eye se o mebra wa betu so bebre misika wan fa me nipa dwen se honko a promise and fail e ku nipa oba be sia be ma de na no atono so meba be waro wonte ne nka biem oba be ma somo ba bi amana ne fe oba na ka chenza bra me u be ka me ho a ka me pe wonte ne nka biem promise and fail kum nipa. Apart from that, no Oforisuo yen hwe nipa omukuta sika no ehye enso wonim bebia sika no eko ya na esoro sika wataban sika bia ni ataban wan kasa cheke wan so sika na da wan say ekwama ataban eka ho da bi eye nipa bi apresanfo bi na eya wo sana wonim obi na obetuma tra wiase sese ye kasa yi akase bibi ni wiase da tina togo aba kekese papa yi na nse ya na owo nipa na won ho a eya adwuma kesefo mpanifo do election time obi a trinity enu tina make a choose say okona koto seka bi sisi won man de ade a enso wo de kacha se wo te na asemo ha ene waba ya fi man to dwa fa number no to dwa me go 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 60 32 wo ye togbe haba keke ne ma o se ni nyina nso ye WhatsApp o se de wuntimi togbe se wo baabi ekwan wa na wuntimi ma wo de bomoden ne fa ne number ne frɛ no wo hia no wo fie ana ompata mu wo pese wo ba ho a anadwo awie wo frɛ na ono ankasa ni nyina ne se wuntimi ntu panimu ase kwa woni ne baye nhyehyeye da form ana se twa wonsai
unsa bonkumi o maame di o papa di no udin na ye whatsapp na wo be no ana voice yi na wo be no ye to ase enchro for wano ka togwese na pese oye na agudie so ye je egusu a o tu ne den ubi bi wo ba gudie ni wafuom ana efie eno ane so be chewa kwankyere gudie bi wa okotu na nipa na fa ni nyina togwe aba kekede wo ontesa ti bomode ne ko togwe aba okay owo bomfa afijase kwantempo no so ufiri echan krom na akwa sotwe de to aso no eye bomfa oso be si bomfa hospital junction ufira togo be ma nkora no aba be fa ti togo asem foforo bi o yo me sheda eni asem fufu bi ya tam no kra ye be obiase ni na no obi be yiyi a wo satare yi una ohunye den efe nti se metumi enforce obi se bra na tobe amenkeke mi betumi aboa but mewo ho na sa nipa no yakopon fa nipa no de fa me so na sa nipa no tumi ba ko ade a kwan bia so ne hu be den ebeto no awa obidi uka wa sebi wadwuma asei anase wa wo ye oba sebi bibi ase ukwan anase wo ye bema wadwuma asei anyama etumi koso afa nipa hu ewa wiase ni na no ekoyeti se ukotan baabi na watade no na eyefi ewo wichi a obi a wo wichi no enu ena ebetumi ahu ena ebetumi akachiro mi personal number no 24 hours nti eye 0244 48 47 0244 48 sebi umami enu kwa ne otrase ene o papa ene o to mi wu adiba wiase nebo so uba wiase na se anyama to aso sei afa wo ho a ye aye ya peni aye nemo fom no ye na ebetumi ade wechi na ebetumi abo medam ase okay ya ne togbe ahaba keke ena etwetwe komo no azigblibo so kalu kagoka from Beni ye ne no ena etwetwe komo no oye panimu se no ki togbe ahaba keke ne kazengu wasum no togbe ahaba keke oso be man bibi atafre anam dia bom ho bai kama no kagu masum no TV fo no nyina hu ye eno ti ya ko akoyanim ye Sompa Asem Mpe Nipa dia santima agiatum Ghana man agiatum orofo ye ko akoyanim o yanim ten ena yehwe duduo no na esisi amanfo na sisi amanfo no agise dwumadi wesu ena wode bedan Sompa Asem Mpe Nipa na ye komwa na nyoma ye kama pa yani togbe ahaban keke azigblibo sunkalu kagoka ena etwetwen komo no enkwanta bisa Isaac producer eyeko enfan koyanim na ye set microphone no ema baba wan tentem bonon kruse na tam no isane enti ye hye ye ho sede be ya ibewie dwumadie we na ochina ya fa asem foforo kama maame enti asem ne kosi sei ne ba ne sei sweet no ene me kasa e na ose yen kasa den sweet no me kasa e na ose boy no onye nipa o ye basa onye mma asem boy de he junior no okay ana me se mate enti o ma me ne boy ne kasa e ana e chiri so no sweet na so ne boy ne kasa na boy ne bisa say girl no se onye basa onye mma asem na ose de bi afia de me ba de me hu so o ye sa de na ose wate enti sa de yen fada ko na yen kwasra na oni fi and I see you. Inti enya 3 days and I sweetie sis ade e pekwa kwese no nfie. Inti ye kono ma ye ko ne sister ho e wo kronom ansa. Ye ko junior ni fie. Ti ye ko ye no. Ye ko junior ni fie ni ankoto no. Kan se wo ye adwum ba bi inti ye say chi bai. Inti be week or so 2 weeks and me yes me ko se me nkwasra no and me kwasra no. Me ko no no oni fie o ye adwuma saa ena o cheche me ana me kopie fie o nti me kopie fie o no na che no me ko mu fie o twice be 4 times nti e che kra na sabre di okwa na akoto junior no fie na me ko to ni fie na o ye good kama okay nti o ma meti ade se on me na wo ho nti no e che no ya madam no ba ka che me se na nse wo sa ase me suban ade sam me ye ko dodo nti no me nje adwuma no ba meti mi atene fie o na makoye adwuma ana msi you enti obetimi atena fie de ahim ni fie ho ya madam ni fie ho na makoye adwuma ba bi na ma beda ba on timi ni me adwuma bi
because me ye call do. And the call no now ye kwai. Na me ne boy na e kasa. Only junior. Afi no do na chechire o. And we don dey e ba so foforo sa no a ya na call no ye different o. Tina afi junior na jo attention ni nyina. Yenti o. Anti e ba sa no ana madam no kan say menje adwuma na me see you nti na metifie o. Nti sa atam no na me sister ba ko atonsu. Oba be ye word na me ka che madam no say sa dia mekọ ekrum na echi no ma ye share adwuma ni because mete anu mi nya adwuma ni binye sisie enti mete to sa na me sister word in time no so ye na ye kọ ye ana me butu afo yi na aba ye enti no ye wie ye no sa dia me ne mam ni na bekọ ekrum ana me ne kọ ye enti no ye kọ ye no me kodi be 2 months to 3 months ekrum ne he pacho Cape Coast my lie okay enti no be 3 months wo mu na me sande ba kumase nti me maame bra ba ko de na chi ba mienu ne me no ena me tu na nim se on pa adwuma kumase mame ena o se wanya bi e wo so ame ha ya na ye di adwuma pa che adwane adwuma okay nti me ba ni me be hui maame ni me di nkoma na o se metimi ya na me sa adwane adwuma ni ma ye bi da ba na bebi a eda ne nye na o se bebi a o mu didi no o mu ton adwane wi a na ya papa o na ya dawa na me ye se we become Asem Mpe Nipa maybe anya saadi ebida we dey ase edin kakra ntino me ye adwuma to be 3 days ti dey to be 4 days na me je adwuma me kokora man kra ma me no ntina me bra ba ko pani wo kochi ana me call ne ho ba na me bra ndi oni wo no wife ne mba na wo bi na we tu kwan kakra enti me ko nso man kra ne wife me ko na me ni number enti me ko du wo so no ofie ana obi sam se na kwan so na me so afi na me free ma me wa me be kumase na minyanya adwuma ni binti me betena be 2 weeks bi minya adwuma ni bia na me ko ana o se we dey want here so because me bla ni ha say na me so we dey o ma mentena kakra ana o so wati nti o ti ase no o ye adwane a o ma me bi because me ana ma ba me ba ntino echi no ne me nyanya ntokwa se fie o de mentena ho nti o sa me ko me sa ata na minyanya adwuma ni binti na me ni ba bia me ko me so nya ma adwen se me ko me ma me o nti eba sa na o frɛ me bla no ne ka sa na me bla so frɛ me se sisi amaba ho no on se ma me no kuta nkwara na ma ba na ebe de na se bi o ye adwane bi asome so na me se bla one pa na o ke se me ba kuma se from adwuma be ina me sike ina wo na me de boa wo dinga me nuanu na be mi amanka wo de nka nya sa enti na me bla wa ka se ewie enti madam no so de o ya na wo ye to ko o ma miska ena o se mede koda junior no te ye offer me na mede koda ne ho eti koba asa no na oda so ni junior ne di nkomo ana se atete sem na ma osan call back to junior abaje na me ni di nkomo no ni mi se me je adwuma no o sama akọ me bla wife no okochi de ana me bla wife ndi ye mi na no me ma ne hu se no de ye me enti no so kura ye se sa de obe page me ni bia ma me enti no onya ena ma me de bada ne ho no enti sa bread na junior ho na woda na me na ho mobile na madam ni se ni wo si ye ni ntia ye se wuntimi na ho edu embra na one wo ntokwa sa se o ma wo nde fie ho anti mi so ade a chi sa na ma ka chen se me si krom na ma ko page mani bi enti me kwa me mba ade a chi ansa maba ne no na akwan na me wo junior ho okay no wo junior ho afi ne komo no ebe so pa de be na free mu aba yen ko computer to adwade emra sisi ha Hey, so me who watch you? Me na no me bisa e cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata akra ni. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do beko man bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a
a good job in the UK. You should mention a crime of Kumasi as a for labor runabout where a crown so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenye medru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano what the she during sun. Ono na yeza ye burukutu ginger factory for no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor owo no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into wo so na we from the bottle ana yi sashe kor na fa posoto ano burukutu ginger it a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger very means you Nomno nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafafro saa adwadie nkratoi FD ahwem agye atum se eye Piafo yi afuye na saduru hobie mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe ubayusu ana esanse afra se fertilizer wotoye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema woboka ani atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ani atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia yeton hwayo nyoma ewo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yejina ho Ghana ene Africa kuyayo oje sunsum kronkron ni moja Edru hopiemu food for thought addition omayini ya wedubuachi onyame akowa ofremu nyina se August onyame ne mu appointment asemu ayakasa ho ose there hit we free asomafo sam etiedio no nwoche nyi mu miensa na David nyom etiedio wache baako nyi mu Jubilee Park Kumase anopa no sia pepepepepe na de ubeye nie ose fa plain paper na plain sheet mienu dia nyina jogu baako so na sadam opepoje funu media ha nyina yahye no wo baako aka ho eniema papa opese si wo wabrabo eno so kiro no wo so hane so sa eye candle akwankyere na fa wo candle baako ka ho na no na ye beso ye dia bompai Liberty Conference August edition the hit ye bompai ye bebom na wonyame betiesi ni boy ni so oman ni ya wedubuachi na ho fedie ebe nyame made adwumtufo ni ora kwakujesi minister Kwame Jedu minister Kofi Pepra one na bet so chom ahokeka kwan hit August 31st proposi prempa obuadu poko Calvary pema kokodrufo the friend is that what sire domino obe Kenya ne ho ye be kaya tamfo egu oh glory hallelujah okay yakokọ yanim afia yantoa so tiese e wokoda junior hono de na aba ampacho mekoda no hono transiye mekoda no hono nyinse ba mu enti no le akoba nse mene na wo ba meka chense akoda na di sei pacho afi no ko 3 years unyinse mu nyina ohwe okama pacho maternity nyina one be yiwo pacho okay enti meka chense say yeni baby da enti mi menya 5 million me blouse wenya kakranti on source na in fan Sata na down 15 also only 10% scra oh ena na se be busumi nso ma se aka ache no so one mentoko dan de o se won ha mame ena titu o se o mabusumu no o mo wale mfantifo because o se sei o se mabusu o mo wale mfantifo o ya mfantini acha na junior no so ye die ni o ya santini
Oh, ni nyanya kanfo. Kwakọ bani dede ma nyina kobrofo ma. Eti junior na busuafo anase wo junior no ne kan ye. Junior na ka kire me nyin se ba ye na no ka kire me se omo busu omo wale fandefo. Ena ne sister ba ko bisu. Na ona busuafo wale fantefo, na fantefo enyoma bi di otimi di ye. Na busuafo se ye nware fantefo. A wo ye fantini ye nwade na dapa de otimi no dampa so. Da bi enyoma bi wo wa tai kakra pa o Ghana ha o. Tie se opeso o kire sei. O si awara de won timi nwale mi ko mo wale fantefo no. Ena na maame so abrochi o se wodinka de oba akọkire na oya asantini. Nti se junior ne fantini akọwo de a ene wa ho ni se fi junior asemu. Tie se oni akoda na he na motie. Ajo yeti news wa menta wodan bi na yetimo. Nta bodan na mutim. Ajai. Na dia akoda ne dem. Ajai. Oso oni kapra wode ko hadan. Debi. Na ne band ohwe no. Ajai na band ohwe no. Ne band ohwe no. Ajai. Na ebi so ma atimi nya bi to aduane di. Ajai wode band mi nya bi to aduane di. But and no so and so sa. Ajai. Ya samfofro. Ya samfofro papa. Yefra ba abrante no. Metam no ma asemo yesio. Me bre no anansan de bre no so bi na gina no tim no utim ehu. Ya kwone ne junior ne nkodi nkomo ba bi enkoda ne beda no. Hello junior pom te sen. Hello. Boko na muzo. Adumo kamemu akasa kakra na me wonsemfo amienu pe na me pese me busa wa nwumire. Ya pasa wo ka kira baba wo ise wo yemfantini na wabusuafo se oma wo nware wo mo na wabusuafo nware mfantefo. Nteza. Na te say abakosim like long tete asem but man kan say me busu ni bi anka bi asa. Na wa na wo kan ye. Na me say like me na bi ache as a okowari fantini na onen nya some problems binti no afro no and I catch say as a busu empese e ba ko fasa type of a tribe no sana akoya ona na bi ne ekowari mfantini na problem bi bai ena akoye ensem na wo se enikwa se mo ware mfantefo nya sa na wo kofa no foforo no wa musa no ninchi ba bi ofire da bi ne de na musa no wa musa no na sesi a ba bi a oba no ene oba no da no unim ho minim ho de but me can say osene brand say ni ma hide da man dia ni kwa say e be hwe bi o mate ntene tan bia no ko shiana na me nkomo bia me ne be di bia me ne di no why you ready so be hard da ma akoda no ene ne ma me na tenem for now ne dey me nye ready for now because ada na unya ready na oba no open asem ana open asem ana sesanye oba no so anu am oba na te ho asem ni ato ankomo no so ewo ba bi foforo na oba no open asemi na ompe ba bi ema ne na no ade be che na se wo kura akoka na aboatea bia na nyanya nkire bia akofe no a eno no ba ka ne sei na me senka nyame adoma this week ya ka me bana ke aka ho asem adaroma ntino what is say ka this week ya ka me bana ke aka ho asem okay we twanitia saa na ya na me pe no wo se obeba na ya ka ho asem ni aka ho asem awurade nyangopo ya kone ya ne tetemo franco di komo simadu so emra sesia
Okay. Emfidie dru baby a na ase ne tetemofra kasa so emfidie no edi yenhwamo pa brantie no se adawro ma nyame adoma ochena obeba no ne awedi adwobre watru tawo the nation's uncle vozo be mewradi nhira ni pa bia me chia me ofase baako e frɛ no best way shop ho kasi bonsu mu ha ne dini Nicholas na nsen na me Jesus ne yetetete on ye ma mo badwuma se so hu se na me Jesus ne yedede pa o ye ne simple krowi ya na me nim so nim me sa me maniska so afako na me hwɛ mo da bia the best one bia wo bia Awurade Nyankopɔn hya Nicholas no kasi bonsu mu obozo ya jampo atra o mo a me ofase ka akiro ye nurse ni o hwedwumadie pa ado ba mde ne betia ne ho fe wale abusuani a kamwale ma de ka akire tie me Awurade nhira no obozo enkomo no nyamede na nipa na wode ne ho de ne hawo no o sere ne ho to no ni di nkomo nyina o sere ubisa kwa shanda ne sere ntino ama nipa sa ontimi heda nya sympathy bia ni nkomo mfama no yamfa futu nkanjiro mo se bibi hawa won solim free nye TV so tena na ya ofew edi se nyame ya wadom na bibi ha na otutu na moba ne yesa ya daade nyina de mawa na waka wo hawo amani pa hunu se de hawo ne te ye boa ne ya boa na be ma de wakoya we ma mete me wura ho ama se ye minu ya bank me di ya pa se wotu na monti man select be mo bit ma boa wo life na easy na wa betena ya kan se mati se ya na wo sere wato bi wo so asa ne abo no bende ndi ya meka cha brantie ne se eya nkofo a me yam hye o mama asetram ye obi obewo ba no nani ni ne ba ho be ma bia be so ohunu abrabo animu a oba wakofa ne na wo no mane nsere ne ma wo ba ne nsere ubeko wanim so mo no oba wo wie ma ne di ho ya ma wo ba wa wo ne di ho ya wa uni nhira wase ba benyiri ye Awurade agapade ye furum aba ya akatua eduoni pa bia sa wo hye brase na ba piem na utriti wo bagu do wo so obrabo dane at once but one to two good utimi ko hia ne ahoje wo badwene ho awon ntia se because mo friend nti na Awurade de agapade eja wo se be ya betuma hwe won na se obenya na kwase ampanyu de bekọ akwaponte ayi prako ene se be akrante no wa we Awurade won fa ni sika ma ko nu obi ade hwe no tinya meka cha brante wo tie ya wo gu na brim ti ne yagum di ama ne omna medi nkomo ahote na wa frɛ ye frɛ wa gye atum sa menen na wo ye wo ba ni ba bi da wo ba bi da wo ye okay papa be no Mranche be na pay pan bu anzu ye nim se de ezi control fie wo ba ni ba bi da wo ye proud wa frɛ child say eni brase minya ha da na dia me ba ma mi hunti bi hia na bonten ba bi eye wo fe se wa wo ba pe so hun na ni ma ko hia na bonten se eni obi adam wo meda wo bie na sabi to fracha wo busuya nim se yam wale mfantini no ye ne mfantini da wo kan ko she mo sisi agidendenden se gusi eja aka no na wo bom tawtaw no na nim se yam fante wo resource o me na nimra no so nko na wodi na nimre nya de na na mo mpa se fata se wo tuo ma akura fili se wo eja no wonya ne ne so be so hu na brabo ni no be se sini ya obon fa nsem we ya gro no won treat ababa ne ba ne sa no won hwa brabo ne ye wani mu una na etu fu an kan jo se kona bi obi nko wale na be ye isa obozo wa manzo peja se kan odi entina okay enote yakwa nim yakwa Dank Natural Health Care Complex na yekotu yade ase Dank ba yefie du nani ena Dank aboadwuma ahotofie ena meka funa ndi ama yade be na de ko Dank wa ontumi entu ase enfama wo pachi number 2 on City Life Hybrid School no ena ebo ho pe 0244 017556 0244017556 ahotofie Dank Eba Complex ena make come from diamond OCP fertilizer badwa so akuafo no magia tum na no makuafo se eno odi go no baya na se a etimi so no matumi ate na bribra nde wo to na chese ene sika ene baba be so butum OCP fertilizer okọ agrochemicals ya agric extension officers no omo ena okọ osi upe OCP fertilizer kwankro mba kire osi obesi asosa na ade asoso no baya na se na etumi aboa amane so no akonkan no omo betumi achopa 0345909437 0345909437 OCP fertilizer Apostle Dr. Amegashi ono eneda Amegashi Herbal and Spiritual Center anon Amegashi se menkanche o se otu yade ase no ono de obowura sunsumu no ahwesunsumu asem no aba honamani haban no nyina e wo ne ho wo kan na ye makono eye me fese
say Dr. Megashi say ofra nwamam na ba yo nezo din a wababa bagye no enya asem ketwa en haba no nyina ewo ho wo se me moya de bia de na nwumre oya de bia awo etete wono yemfa enkodai Dr. Amegashi na wontu ase emfa ema kuma se old police station makruo na wo 0547 044307 0547 044307 yakọ Dr. Amegashi na yekutu yeyade ase Christ inspired ministry Jesunti yebesan ayenkunimdefo prophetess Abigail Santoa ose brain ni enso nkrupo twediampo basa yadom eda na ode sumi nyina akwasi ada wosom ebranda wosom saa na wukuada anifiada nyina da woye nyamedwuma pa orofo yenye nyamedwuma wa bra yebeba ne bebo mpaye na waseme nkan cho se adebia da nu nkonu ada so bia no obepai fa ahodie ene oje na ode amaw counselor no ose brain omanfo bi so oje sika da bio na nso so no nyame de amane kwa ode beche okwa eno tibra na onfa nyame sunsum enkan no haw nyambede die bi da so bia no onpai fa ahodie ene oje emfama sokoba ampa yo nu sa ho na prophetess Abigail Santoa odi ni djuma anopa nonkron donku brim na ode ni djuma nyina aba na wiye 0249263899 0249263899 prophetess Abigail Santoa ena me kanfo na media ma golden deal at the feminine wash head beauty and comfort aba comfort na chese o hobeto pa na san komodie win ede ehwampa ni nyina ne se family wash na wode abadwa so no eno ene made gu nso mu a no mo de abogu o mahimfi ho no mo hohoro ho nyina ne ho aye hwehwam eye mema aduane o mudie eno ntino e wo se ehe ho yetumi ehwam se de wo kɔ ahimfi a enyoma betimi akonkan na de ama oba ma hunye hwam ate hunye hwam a eye golden deal family wash o de abadwa so ena me kanfo nam de ama na ma me kan cho se secret ye wo mu nyina ne se sa family wash no or strawberry and or aloe vera and or jasmine lavender and na de kekeka ho mint and lemon nyina no and udi gu nsuo mu a now de ahohoro ahemfio emprenu ansa na de achensa anopa and na obede be hohoro a udwade no abobi agu ho anwumere bobi gu ho ho beye hwehwehwehwam na mema no bedi a na yo mu de orofo ye friend number we 0244 198043 0244198043 Food and Drug Authority of the Star Police so dimayam se family wash no ema betumi ede ahohoro ma se omo ahimfie ho amanyoma akonkan pa Lawson beverages ofraw na de hu wo mu se odi diwe ma betes na badwa so diwe ma betes no na Ghana fo ni wiase man nyina agya tum se ema cholesterol no nyina onomu a na memma no kura di adanse se ema nyoma betumi pagya wurawura babia ade be che be fro miwura orofo ye kona Lawson heba no ni nupa no odi aba no so yenko tutobi na emwa papa orofo se ye pe Lawson beverages nyoma odi abadwa so na watumi aboa amanyoma konkan a ye frɛ wa homa we so 0242133577 0242133577 Durema Betes ena se men kancho se botwa bi no abobi brukutu ya bema nso ni brukutu no akakado na yemu ma se tenkom na minimu jo utumi tibidi enya asem ketwa Food and Drug Authority agi brukutu atum se baabi aton se tu se nyina da wo benya bi ato oni mfie du ngotwe fo asem koso ba pefo fo asem koso 0244620294 0244620294 na yenko emfa enko yanim eye brukutu bema nso odofo yenko pe bia ne bi ntwitwa na yemu bobi bia no yentwitwa bi yemu bobi na yaponto ne abadi to ne nyina no yenko pe bia eye bia bai eye club bia ena make for nam dia ma bia de eno ane club na yentwitwa bi ne yemu bi oba pemfo enum bi sa ena oni fie du ngotwe a untumi enfo asem enko club bia ne so na yenko pe club bia ne bi club bia ena ebetumi abo papa abrewatia ofo so be ma asem na brantia no watwa ne TNT junior yenso ebetwa ne tia de ama no yakopon yard mo se this week obebenti no won hwe no omra ne emfa ye entimintu ye ne etu ababa waifo
o mo se mfonso na ba ye so kwa wade ebisa junior misa e no no so wan kan kire ne ntem enti ohu ye ndie ne si ye maba wa ya ba ye nhwe ne yentoto ye hu ye na ye nhwe ya kwan ye wose ye de fa so se be ya da kire ye net say emetu ye ntofo so be ma ye ntwe ma junior amla oba de be sie be sa be no okay kasa kra no duru ba bi ne twati ase meba no a ya na me peda respect ne pa enti en fa sa akwa ma no ye ko computer so dwadie emra sisi ya Paul Manson and in your Dr. Poku. I mean, found call me Chrome Sequa. I mean, Chana, and I did Deborah the second. I am in Anna Sequa Mahine, and in Anna Vuga Francis Sequa Mahine come for. Of also, any Pabiara would tear for the casing. Now, open say, Bob Braco anymore. And fatted near my any agro. A bit to say a drew dare, a bit to say bambo. Mambo ni okwan bebre connected to no bon say yes ye de selling prabia say ginaye bi agina busuachi sa busua no ontimi ntwimfo mo so sunsun mu honamani connected to besi ne na nanu ma no mu dware aduro na omudi aduro di no omo ye powerful me yonku bi odisane mani di agro Oforisuo arehosem ni say and any 4 days of America by ono ane namfofo a ono no ye different group no omo poison o ka kire ni say ya say ye say ya o si menyi ni wi ase do onye bibi ni bibi ne ku no bibi wo wi ase okay oni ama bebre wo ho a wo ya obi ntimi poison obi ntimi ntu aduro me de me ba me kasa kire obanyansafo ma kasa kire obadwemba de to so Oforisuo onyame ma nipa nim di a o ma ye say emfa nsoma foforo Dr. Asem Paul Manson yakosua heba medicine obi biara a wutie mi radio TV wo eni yade kanetete ete so obi ani huna de na nananum adinsifo na ye omunro na operation sembi ani ho ene obi wo ho a odi niama ni suku bi a wakọ adidi ni trim na brofo niama ete keke ba na ni so akoye operation na ba ko afira aka ba ko Oforisuo se nipa no otie mi na ni yare da no so no pese obey operation de ya keka yesi wani na huna de wani na bo wo so eso ye kusu a tete mofra heba clinic Dr. Asem Paul Manson ni nua Dr. Poku mesrew utie radio uhe TV a fa number we ne frɛ ba bibiara wo bia ya share no mienu Accra ya wo La Paz ya ni Total filling station ni na ye opposite Kumasi ya wo tano so apatrapa Pogu Chrome ya share no me nkoa na me heba clinic ko Chrome ha wo ya de no de akọ hospital won ti ase a no tumi dan bi wo ha me kuta tumi ni sunsuma me sama ya de na ma na nipa bi o na ti asase we so no di nsuo kana no na opese o to aduro opese ogu anim ase obesa wo da ho no obi nton san fanchira ni fie busuefo sa wo tra ho ye hwan dia na ye wa wasem obochi kire finso ase beka so dan chemawa ye ni na kine Oforisuo ma hema mi bi wo me office a o ye oba a nipa nim so o ye oba obi di na nante a manim no afi no odane be ma na edam o nyina ye kusu ena bibi wo wiase obeka se bibi ni wiase no na onim dia o ka enam se omo mienu ana omo ami gya omo kokofuo eto ono sabi predu asase bi oburu wa anwoda tini nwa ketwa ne na wo ye na yeso owu a opese odi na de omu ye mpo no ni nwa ne de ne nante ato stroke yade ama no nti yade bi wo na ba na odi ko hospital na otini na nkwa ba hwe Dr. Asem Paul Manson ni nwa Dr. Poku ni na ne yade ni fru so ne mfa yade na tuade nka no me nkoa na heba clinic Chrome a me to me time am see yade ba di kan fa ko hospital but yare na da so me modin wunim se wo di akọ odi esia ni stroke yade wa numa draw pressure diabetes wa numa draw san yade ne nkwa ehwe Dr. Asem Paul Manson akira kwan number ni 055 500 23 43 055 055 500 23 43 43 055 055 500 23 43 Abranti bi tie me obi tie me obeso da Oforisuo na tumi ni nada na ne be ma fon se wa ma mi amfa yade na chiwade anka na doctor bie no obemu adu ama be ma yekese because ade na eye wo na sasa na edi yade na chi no okoje adu na waduru na sei obu Oforisuo otie me amona nifra
Now so akọ hospital ya say etewo wani so fedro so enyina ne ayo operation Dr. Frimpong man so ninwa Dr. Poku tete mofra ye operation oba ye de kane tete aduro no be kan ne aye onura ya bedi be boa ama saa de ni nyina firi wani so ode ne ye glaucoma ode aduro gu so eye now so ani na ye homa eye ntini ebi ana moja brusuo bi na abetena wo so na aka wani na wani ni huna de wani na ye kusu de bia we de meka no kra kire wo ofoso edu ba bi na wani na eduma edum otu obi ha ote wonka obetena wo saa obeba no na nani ni nyina afira afei na o se doctor me mane se me dia me pa bibiduro na makwa no mani na dum akola no ma me papa onim wiase nchen kane tete ne na nanom na omu ya duro omu dwali nduro omu na ye powerful besine etisa woto na yade na ba wo de akọ hospital diabetes unum ndro se enko pressure unum ndro se enko stroke unum ndro se enko eni yade da so na o mane se omu de omu nya ha bandro ni ane de wa wasem na mo bia wo so no apa wontie Accra o hwe TV a obeba La Paz o Accra ni mpatama yani total filling station e opposite Kumase so ya wotano so apatrapa Poku Krom ofo Poku Krom enya mankra so eye bu akwa so tano so ya so fola obeka dumpampa so benyaka Oforisuo obi tiemi se be eburu se be son papa me ya de ache no se wonim se wo di obi asase afuru nsem na asase ne nya ode a mina na Francis Buga tiemu se kwa man hene konfo one na na je Debra se kwa man hene ye otumi ade bi wa e beye na nipa ndi akwacha asase ne so wa asase ne nya ode a wa ye wade so beje afuru se na ade na dane ti se prem na de business ena wi ase da ho kwa etofo so wo Ghana ha na wo tiemi abo wa japade ho ban ba hwum wo kokrom nyanya panifo adwuma bi ma sa wo tena ho na wo se me sofo se asori amekọ enya hwea obi bɛka atofom eti me de 7 previous se be ka frache me ka satro banyazafo no ma ka satro badwemba papa yi na me ti asem no na damfo na ye ni sei ti ade bia wo no masa hweye na sori waka ne to na mo na pesunsuma de bi gira wachi so gira ho na ka senya hwe na nipa wo ne kwa asori no obetimi kwa de aduragu nsem amoano amoawu Dr. Frimpong man so minim de wo wiase eti nipa biara wutie Sompa FM afidi kese yade daw so say ye ni yade ani gisam say ye ho ye new operation ebia na wontem ka se bia buru se bia so wakwa ye operation oba ye be ma ndura aye ha mamra ne amane wo tumi so bi wo a ye de be mo ade be huru ani so am ani na hu na de clear odi ani ye stroke yade odi ani ye sichire yade odi ani ye nto yade wonte ase wanu maduro se nkwa ye tetemofra heba center ye adwuma juada ekopem memre da asoya ni ye mienu Accra ya La Paz yani total filling station ni na ye opposite okay Kumasi ya watano so apatrapa Poku Krom Oforisuo ya kanokre ya de ayensa eye fibroid any compo sa ya de no kwa ne yensa na bia mre ni ntinu na wo ya de ne mesa na mamoso a ofre number na ne yensa ye be ka kiro by fibroid ne compo de bia nipa fre ye ni hu aduru ya nye heba clinic o musi ya de bia o musa no ba ka kiro se etifie konya so kuta tumi ya de sa ya de ntie ntantro ti sa ya de ne de o de ba ni hu aduru okay ti ya de pa ye hu ade pa ye ni ya de ho ne enyu operation obi a stroke aka na to dem no ma ye o ma fa mu de enyeye obi a si kire ya de mu dabro so dan na tumi ni nada wanya gonorrhea syphilis ne be ma fon ye mo oduro ma be ma nye kese ansa ye de ade na chiwade be ka no enya sa sa tumi no kwaje dura na ase no 055 055 500 500 23 23 43 43 055 055 500 500 23 23 43 43 055 055 500 500 23 23 43 43 Oforisuo ma yahwe ani amienu eti obi a wo hwe TV a oben Accra ne mpatam ya wa La Paz ya ni total filling station ye opposite ho na menwa Dr. Poku Subutu ti La Paz total filling station e ba akopɛ e wo La Paz ho ya ni ye opposite ho na be hu tetemofra heba clinic Kumase ya watano so apatrapa Poku Krom ya ni apatrapa Poku Krom na ye opposite Poku Krom enya mankra so ti ya de bi eda so no eda echina kopiem ne memene da mi dudumade bi ama Sompa FM tiefo nyina wo ya de bi a wonte ase no oba na abagi adro yensem e be mo sase dro bi ma de akogu jam na ba bia ya de ni firi ba ya bi akọ etietia ti number ni 055 055 500 500 23 23 43 055 055 500 500 23 23 43 okay yene tetemofra na ekotwetwe enkomo no
Simedu so pepepe na ewose ye ko orofo tete mofra oba ya che dwumapa na odie na anade ba ko ne se ose obi ji wajapade wasase wode wo kwa akoto so eye mede kwa omna samwa ofoso bema ye ko ide sa inua ba ya samo bekan yi ofoso kasa bi o awiase a sese sa no ma no ye sesen fi anim we yesi mempene so se bempe do janu aka nchene pu na mo de hie wo ko se busuan de kan yo se be ma na ne kan yo kasa sese de o mo sesa sa kasa no efiro ye mu bebe ho no ma sebe ye nwan bebe ho mo wa mfante asante so mfante so wara asante enye de akobe benti but good so hwa akwala no me de se obi se abusuan se se mfante nti den ya asama baba wa ne kan simple oso akwara ndo hwe nemu bebe oni akwara ne beda no ena esese opema o se be man so beba china ana so beba o meka sem papa na akwara ne se wusha yete no ma abamre manyeye ba se akwara nya ba bedi ni chirito eti oba no so esese opɛ kwan bi na de ne fa so na wo de wo mfante a wo so mpɛ no nkɔ ne ba bi na so fo wasante ye ntra ba bi din we simple we ni kwaze bre ho o hwa akwara ne de fa e da na se emu akwara ne susua ye ntimi fa akwara ne nkɔ tutu kiosk mu sa Ghana ana sa no ma wete sa eti sa no waka se o se o mpemfante o mpasante sa kasa mempati eti sa ne tie de a wonya ne kwan o pe baabi makra ne ntra na oba no so de enhwa akwala no na bibi kaka obepa sum no onko ne mfante wonko ne mfante ne wonso nko na sante tietietia because ya bre no ma bi won makasa bu efu wonu mba ya na etan yen ko so no ma obema no mra oba de obi ayen kanche no asem fa na asem okay Abrantie junior no abusua ofiri mu a eya santemem ha no minim na abusua kura ofiri mu se eya sa no mo kan ya medi wo mo ho yawo se ya sa pa no mo kan medi wo mo ya because ye nyina ya kamfo asante ware mfante e ma ne yeye ma brabo e konkai na de be na si wo se kire jamase ama atwene ana ebi a wan kasa wuntime nwoma e kasa wo ka kire na enye se wonya adwuma na se wuntime hwa akoda no hwe wo ba no ntime ha dan a na ne okọ ne se ekọ no wono a woya we se ntokuro bi kura dedam no na duru ba bia ye ya ne aka bi ahye ntokuro bi dedam ye ne guase de de ma no pa ye chiri kokọ ye ni ne ma wo kokọ uchira ye ni ne ma woya mfantini ompe no enso so 05513131 eno ti abusa abusua junior frimo no omo komra biem no mafa akola nem na ne ehwe kwampa be mfa so na wade ni mu ati no bi nkono fante no bi nkono asante se do mo asamu aka no no ani wuma no ani wuma mani awu kura masa abusua no se yabusua fuo ye na bi ko fante na hwa na ntinde de na de hello okay ye yakoya ni mebre no muni mami abeshi ba emo yawo sakwane be ha ese ka baba udi nka pasu udi nka mami ko wuya se de ni adugo wu kwa ya semu mo mama me manu ati ko si mo ya me da si yo hello baby afrefre udi wazo bibi sebi pani pa yentie o ebacho ya blante ne kanu won se ye ha no akwa kwese nipa no ebi abusia no ko ma de isama ema blante ne kasa asem ba e konsu a wo kanu so president bi ha ma akwa okay hello ko so gana ma jo so katachi ma one so kakra baby afrefre wadi nyina akwa bana aboko ajofia so hwe ajofia ni okay ni toda sani ma boyo ni papa o hwe ma mi obetna ho ya blanti etini esino echinchin no sa agena de kakri kura no na ni toda sani ye na akwa no so o kasa ma ye nwale fatini o ko fa no o ka che so le fatini u bisa no so o firi o chi mu che o se sei hana mi fi na ade na ko wi asie ukoye mi sei yenhwe ye hu ye na mo ya brabo ye na no ye no enye papa mo ni ya me ntwa so mi da mo asi okay hello
Hello. Baby, I'm free udin. Make a free so I mean no hotel. No okay yet you. Hello. Mentie TV, yenin komo. I imagine say ka ka me say say. Asem abo ne ka no, na bi no ya pa. Asem a me ne ka no, e me ya pa. Because say me se pan no ma yi ya so ade e bi to kwan ni no ma pi na da ba asante ba mu ha. Ana so bi ko ware fanti ya, me fanti ni wa mo ka no me ya pa. It's a minimum telephone and nancy. It's a me kata ni ade. Me kata nti apani bi ada. O like of 15 years ago. Me kata nti apani bi o so me from nkala bi ni da. Ya pasa be na kata. Okay, wa kofa na wie. Oba de ukopɛ no a, obusa ne din. O ma me na ufiri kurube so. Ansan watoa so. De kobusa wa ko na wo wi afi na so obusuafo se. Onyina yie. Hello. Hello? Hello? All has been put on hold. Please wait. Hello? Okay, abrotia ye homa no edi hwamo nse entwaso kafra enti yenyina ha se na yenka nche wo ha o ma ne yese fabra Asem Mpe Nipa dwumadie na yenhwe enka wasem emfa emma na yema no 0243 585878 0243 585878 afa 0552 095593 0552 095593 bi abefre bia ne ebehwe na yetimi ajoso na yaboa ewa akwanu asanyina so yes sorry so yemfa happy birthday nkoma eye dachi hine prosper nana kofi owusu frempong pacho mo form na samwade ne ntoso emfa mame happy birthday so no nkoma dachi hine prosper nana kofi owusu frempong ofri offensidenting na owo Germany Frankfurt ho na otie we everyone ka south of papa bi dachi hine yire efia kobi enche no ode ma wo se rade nkoso enhwa na onya wo kese emroso omawni unie wona enso emme na erade mo ho ban so no nkwanfa mayen pacho ye the happy birthday so ma oba so no e ono so ede eye Winifred Boachi Yadom efri Vic ya wo ye adwuma e wo Fidelity Bank so ame branch ho wo se na kuma papa bi no ekuma papa bi erade ankoso nsha na onya okese onto nkwanem na apomuden so enya wo chefa happy birthday to you na ye the happy birthday so e de kwama yankasa ye kunu ye ra Gregory Kwaku ona hyeche na laje mo fa ne nto so mame Gregory Kwaku poku dodo na afre no ola ene eye wawoda ye ra Vic ni kunu papa bi no ye adwuma ewo Fidelity ho oso do papa yo ne nkura ne nyina ema wotiri nkwa esre erade pa ahoden ene eye ene panso ena edigu abrabo so se erade nkoso a enye okese odo a wode do mo no wonom eni so papa sanso ene yedi we say etwa to na ya sorry happy birthday yemfa nkoma ye wura yo no so ye friend pato Vic nua no happy birthday to you bro erade nkoso a enye okese na akwada bobo nse bi wa ho wenye mfishia ne mienu Precious nyame ya amisa echampon it's your birthday rade nkoso ensure no onye okese ya do papa pe osru nyansa ene nimdie modo ena yes ready ama wo wey everyone kasa wawo for Mr and Mrs amisa champon ho ena ede ba wo mo ewo awoma so high tension tech side won to ne abusie ne nyina se wonom edo meba erade nkoso a ensure pefo so be ma yensole edwaso medase okay yaso de akọ na ye de yakọ Sompa ede koma Dr. Silas ne ma minimpon afrim na 20th of this month na ni bidi na wotweda no eno ti Silas on pepa na ni wanum suo nyame adom ehona na wotweda no ebekoso na wotwi so me wayi kase pa wa santinintin me ma menwia eda fom anya asem ketwa kwakusapon ne ma me eno no
ubonsu ena na dodo na afre no nti anopa de banku de obenya bia di nintin pa eyobonsu ena ka banku no nti efia da memeda ne kwasi ade na dwaro da so de me